Nirdefaw ngħidu kemm mal-baż. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna. Merba għal-episodju tal-podcast il-lejla mer fl-studio għandi l-Joe Anthony Debono. Ma Joe Anthony se nitkellmu fuq ħwejjeġ pjuttost varji li jsibu l-qofol tagħhom fl-istorja, partikolarment l-istorja tal-flus. Minn fejn ġew il-flus, x'inhu l-kunċett tal-flus, kif evolva dan il-kunċett, kif affettwa l-gvernijiet, l-inflazzjoni x'inhi, għalfejn jkollok inflazzjoni, u ħafna ħwejjeġ ta' din is-xorta. Hija taħdida impenjattiva, il-preparazzjoni għalija fil-fatt kellha ddum sija u damet xi 6 sigħat. Nirringrazzja lill-patruni tagħna li jappoġġawna u jiżguraw li dan il-proġett, dan il-podcast ikompli jikber minn ġimgħa għal ġimgħa għal daqstant patreon.com/Jon Mallia għal dak li jiswewkom innaf tnej espresso tistgħu tissieħbu ma' din il-komunità u anke tkunu preżenti hawn magħna fl-istudio insomma hawn baż kbir. Nirringrazzjaw ukoll lill-sponsors tagħna li huma Derek Meats, Stretta Beer, il-ġimgħa l-oħra kellna avveniment tal-Ostja anka għax kien hemm xeba stretta d-dur. Nirringrazzja wkoll il-Maple, grazzi lil Garmin, Kutriko, kif ukoll PM Hobbies u l-Likebs. Infakkarkom din it-taħdida qed tiġi mxandra bisħab ma' Love in Malta, seguna fuq il-Facebook, Instagram, TikTok, like. Artlaqna, Joe Anthony. Mela, Joe, merħba fostna. Grazzi. Mela, ħana tiftit kuntest inħoss li din it-taħdida għandha bżonn ftit kuntest ta' xi waħda pjuttost komplikata, seġġalna, niskrutinizzaw ċertu dimensjonijiet elementali ħafna ta' kif tiffunzjona s-soċjetà tagħna, f'ċertu punti taf tkun ftit astratta, però aħna ħanipruvaw nreġġawha għal bnadi naqra iktar prattiċi u materjali. U xtaqt inqassam ma naqrek it-taħdida. L-ewwel nibdew speċa billi nieħdu naqra ta' rendikont ħafif ta' situazzjoni preżenti. U x'taħseb inti dwar l-istrutturi u s-sistemi finanzjarji li għandna bħalissa u forsi anka sistemi ta' governanza li għandna bħalissa. U mbagħad qabel ma naslu għal x'taħseb inti li huma speċ ta' soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. Semmur lura 5,000 sena, 6,000 sena u nibdew billi nistudjaw l-istorja tal-flus, kif din interaġġixiet mal-evoluzzjoni tal-gvern, jew l-idea tal-governanza, u kif daw it-tnej mbagħad ġew influenzati fit-tiswir tagħhom mill-evoluzzjoni tat-teknoloġija, somma fl-aħħar naslu insomma għall-Bitcoin. Tajjeb għalik? Yes, by all means. Fantastic. Ma kif inti l-ewwel net? Tajjeb ħafna, grazzi. Nispera li intom l-istess. Aħna tajjeb ħafna, eċitati ħafna li ikolna din il-konverzazzjoni miegħek. Ta' min jgħid il-bieraħ għamilna preparation meeting li minn għalija ħajdum sija u f'daqqa waħda ftaħt għajnejja u ndunajt li għaddew 3 sigħat. Anke jinħad gost Kienet niddiskuti miegħek. Kienet interessanti immens. Mela, nibdew minn hawnhekk. Ġu, tista' tieni waħda rendi kont ta' fej qegħdin bħalissa mill-lat bil-lat finanzjarju ta' kif ninteraġixxu mad-demokrazija, jekk għandniex demokrazija, eċetera, eċetera. Mela nibda naqra b'kwalifikazzjoni u introduzzjoni personali għax ma rridx nagħti l-ebda idea żbaljata lil min qiegħed jisma'. Jien m'iniex espert. Jiena meta bdejt l-istudji tiegħi għamilt id-deċiżjoni deliberata illi nfittex għarfien fil-wisa mhux in depth. Ġifieri, jiena studjajt l-istorja, l-ewwel bdejt l-istorja, bdejt BA u MA. Minn hemm mbagħad studjajt il-klassiċi, jiġifieri il-Latin u l-Grek u l-filosofija livell ta' BA. Eventualment għamilt
MSc in blockchain and digital ledger technologies. Jett ngħidu biex nagħmilha ċara li jiena ma naqax taħt il-kap konvenzjonali, definizzjoni konvenzjonali ta' x'inhu espert li ġeneralment huwa meqjus li persuna jew nkella persuna f'prattika professjonali li għandu ħafna snin ta' prattika warajh u laqqas mina m'għandi dottorat jew nkella professur. L-uniku nistgħu ngħidu mhux vantaġġ kwalifika li għandi jiena li forsi tini ċertu liċenzja nitkellem fuq dan l-affarijiet u li jiena dejjem fittixt suġġetti illi għandhom sinerġija ma' xulxin. Jiġifieri jekk inti ħadd taqbad li espert li ħajkellimni fuq punt li qed dak ħajkun jaf iżjed minni. Għal-grazzja tal-esperti ma' fil-kamra u jiena u. Ma biex nagħmilha ċara biex ħadd ma jieħu impressjoni żbaljata. Issa, dik number 1. Number 2, issa ħanitlu fil-kwistjoni ta' definizzjoni. Definizzjonijiet huma importanti ħafna. Jiġifieri rridu nikkjarifikaw it-termini, il-kliem li ħanużaw għax hemm ħafna konfużjoni fuqhom. Nibdew money and currency, inflation and so on. Jiġifieri jiena ħanamel dawn id-distinzjonijiet ħalli n-nies ikollhom iżjed idea fuq xi qiegħed nitkellem mingħajr ma jħawdu il-meaning ta' dawn it-termini. Mela ħanibda fuq dak il-fenomenu li qiegħed fuq moħħ kulħadd u l-ħin kollu nisma' minn kulħadd fuq. Inflazzjoni. X'inhu inflazzjoni? Inflazzjoni huwa meta l-ammont ta' currency, dak li aħna nsejħu currency, fiċ-ċirkolazzjoni tikber u tikber u tikber u tikber. Irrid nagħmilha ċara ħafna li inflazzjoni mhuwiex l-għoli tal-prezzijiet. Jiġifieri hemm differenza bejn inflation u meta l-prezzijiet qegħdin jolew. Bħalissa qed nosservaw żewġ fenomeni. Għandna l-fenomenu ta' inflazzjoni u l-fenomenu ta' rising prices. Mela, rising prices, inti prezzijiet jistgħu jolew għal diversi raġunijiet. X'inhi waħda minnhom li inti trid id-domanda jkun hemm domanda kbira għal xi prodott li l-fabrikat il-fabrika ma tistax tlaħħaq ma' dik id-domanda. Allura bil-fors jollew il-prezzijiet, pereżempju minn għalija meta joħorġu xi l-aħħar iteration ta' iPhones jkun hemm numru limitat u tant jkun hemm nies li jriduh il-prezzijiet jisplodu. Anka jibdew il-flippers jixtruhom u jbigħuhom fuq eBay multiples tal-prezz. Dakka organiku, għax inti għandek domanda kbira l-supply li hija limitata. Issa, dak aħna għandna in-know-how, għandna is-sistemi biex aħna nkunu nistgħu nadattaw għal dik id-domanda in good time. Ġeneralment li jiġri huwa joħroġ live xi iteration ta' iPhone jagħmel siġġimat prezz bestjali u mbagħad il-fabriki adjust għad-demand u jilħaq ekwilibrium għal prezz li s-suq bej wieħed u ieħor jaqbel li huwa fair value. Issa, bħalissa għandna diversi fenomeni ta' dan it-tip. Jiġifieri għandek upward pressure fuq prices li huma organiċi. X'inhu ma dawn? Number 1 inti għandek id-disruption tal-COVID regulations. Inti, pereżempju, meta wieħed jħares lejn il-komplicità ta' il-katina ta' loġistika u supply. Pereżempju, jekk hawn xi ħadd jitħajjar jfittex mappa ta' traffiku marittimu u jara il-vapuri kollha fid-dinja bħalissa u jara id-densità u l-problema biex inti timmanġja it-trasport ta' vapuri minn post għal ieħor u mbagħad jkunu jistgħu jorbtu, jniżlu l-merkanzija, jabbu, meta inti tibda timponi. Tellajna mappa dik il-mappa? Yes, arom. Per eżempju, jekk inti zoom out, oħroġ. Mela, hemmhekk qed tara il-shipping. Ġesu Alla. Issa, il-shipping kollu li. Prova meta tat il-kumment tiħ fil-mikrofon jekk jużbok tiġi off mic ma naqduk sew. Skużawni, mela.
Dik hija mappa tax-shipping kollu li hemm fid-dinja. Is-sajd li inti li ma' port jista' jhandle dak ix-shipping kollu jekk inti m'għandekx l-affarijiet għaddejjin bi preċiżjoni armonika. Sewa. Issa, Importanti li din l-immaġni jantellaw għax tagħtik idea tal-impossibilità. Issa, tajjeb biex tkunu tafu illi l-aħmar u l-aħdar huma vapuri ta' żejt. Il-majk jekk jogħġbok il-majk. Mela, skużawni, mela, il-vapuri ħomor u l-vapuri ħodor huma vapuri ta' żejt u tal-merkanzija. Sewa. Jiġifieri. Li huma assolutament il-maġġoranza. Appuntu, jiġifieri hemmhekk qed tara s-sinsla tad-dar tal-attività ekonomika tad-dinja x'inhi l-aktar importanti. Prodotti u enerġija. Issa, l-ebda port ma jista' jisservisja dawk il-vapuri hekk. Mela meta dawn ġew il-gvernijiet u ħarġu b'dawn ir-regulations. Mhux regulations, il-miżuri tal-COVID, 2 week shutdown l-għawx, 2 week shutdown l-hemm. Tjalqu portijiet, qed jalqu burnara, tjalqu logistics, u l-processing waqa' lura b'mod inkredibbli, hemm vapuri qed jduru li għadhom ma jistgħux jorbtu u jħottu. Allura dawn mhux qed jiġifieri inti għandek logjam trement. Il-prezzijiet ħajsplodu as a result. Tagħna huwa fenomenu organiku. Give it enough time, l-affarijiet jiġu lura b'mod normali, għandu l-process them u il-prezzijiet jistabilizzaw. Minkejja li huma riżultat ta' policy dan il-logjam li qed tipponta li inti. Xorta jitqies organiku? Ok, fis-sens huwa organiku għaliex inti iwa u le, jiġifieri il-punt huwa dan, jiġifieri kull meta inti għandek intervenzjoni tal-gvern fil-makkinarju ekonomiku, inti mhux organikux. Imma fl-istess ħin dana mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn li ma nistgħux nirranġaw. In good time, mhux għax għandek problemi fundamentali sistemiċi. Aħna nista' all right. Nirranġalek naqal Mike. Okay. L-affarijiet, il-COVID regulations għaddew, everything is coming slowly to normal. Okay, forsi konna a year or two, 18 months of slowdown. Imma eventualment nipproċessaw u l-prezzijiet jistabilizzaw. Allora dik nara b'mod organiku. Mbagħad għandek l-effett tal-gwerra tar-Russja. Issa. X'ġara hemmhekk, araw naqra x'ġara, minix ħanidħol fil-fond fuqha, imma fis-70s u l-80s minkejja li kien hemm il-Cold War, tant is-sistema Sovjetika kienet falluta, interessanti, il-sistema Sovjetika hija central planning, fejn il-gvern jippjana kollox. Tant kienet falluta, illi l-Unjoni Sovjetika li għandha dak l-art kollha, kellha tixtri miljuni ta' tunnellati ta' qamħ Amerikan fis-sena. Illum, tantu ma falluti il-policies fl-Ewropa u l-Amerika, illi we are looking at food shortage crisis. Mentri ir-Russja saret net food exporter. L-istess għall-enerġija. Issa, minħabba l-gwerra, dak ħajfisser li allura ħajonqos l-availability ta' ikel u ta' enerġija minħabba dil-gwerra. Organika. Ta' dil-gwerra kun risolta b'xi mod jew ieħor dak imbagħad il-prezzi jistabilizzaw. U ovvjament minħabba dan ix-shortage li qed tajt inti qed ikun hemm bil-fors qed jola l-prezzijiet. Issa, mela, dirrid nagħmel distinzjoni. This is upward price pressure għal raġunijiet li aħna nifhmu. Disruption of economic productivity, disruption of supply, logistics, and so on. Sure. Inflazzjoni hija xi ħaġa differenti ħafna. U qed nindirizza lilkom il-politikanti u l-ġurnalisti biex toqgħodu attenti ħafna kif tiktbu u titkellmu. Għax inflazzjoni minkejja l-fatt li f'dawn l-aħħar snin id-definizzjonijiet qegħdin jinbidlu meta aħna inħarsu lejn id-definizzjonijiet storiċi ta' l-inflazzjoni dik tfisser ħaġa waħda u ħaġa waħda biss. Tfisser meta inti in-numru ta'
noti u muniti tant jikber illi hemm ftit wisq prodotti u servizzi li qegħdin hemm biex dawn jixtruhom. Issa dina ħan nispjega iżjed il-qudiem. Inflazzjoni ma tfissirx upward price pressure minħabba supply chain disruptions, logistic disruptions, war, and so on. Tfisser li there is too much money chasing too few goods and services. Jekk intomx ċari fuq dan il-punt, qed tikdbu u qed tparlaw fuq dan il-punt mingħajr ma tifhmu, intom qegħdin tagħmlu disservice kbir liċ-ċittadin. Mela, this is a very important distinction. Issa, ħaniġu għal dan. Aħna qegħdin f'punt fejn inflation ħarab bina. Il-manipolazzjoni ta' l-istatistika ma tistax taħrab iżjed il-fatt illi inflation is here. This is inflation, not upward price pressure for the other things. Dawn huma pjuttost trivjali. Ħansaqsik mistoqsija. Fil-ħajja ta' kuljum, aħna bħalissa preżentament l-inflazzjoni kif qed nesperjenzawha? Mela, fitxu naqra. Il-euro minn mindu bdiet il-price, il-purchasing power tagħha. Dinja separata mill-kwistjoni ta' ikel u enerġija and so on. Inti il-prezzi ta' tjolew, bil-forsa tjolew, għax inti. Xiġifieri il-purchasing power tal-euro l-għala dik il-graf kemm ma tidhirx tajba. Ġifieri il-euro kemm tixtri biha affarijiet, 1 euro tikkorrispondi għal. U dik ma xiex nippegjata ma basket ta' valuti oħrajn, jew. Proset, mhux ta' valuti oħrajn. Mhux ta' valuti oħrajn, imma ta' prodotti. Sewa. U jekk jogħġbok jaqtaw barra l-importanti. Food, energy, housing. F'dik il-graf temmek. Issa, u maħħa iwadbu l-IT. Meta l-IT tisplodi bil-poter u taqaf il-prezz. Mela dik il-graf is skewed hija weighted b'mod pożittiv, ġifieri l-incline hija inqas akuta għax magħha jgħoddu it-teknoloġija. Jew id-decline fil-verità. Id-decline, imma jiġifieri inqas akuta milli supposti għaliex għax magħha jżidu l-iżvilupp ta' teknoloġija. Ma iktar akuta minn hekk hija. Le ħafna iżjed akuta kienet tkun ħanejlek. Speċta. Imma ħanejlek. Inti tiftakarx computer kellek fis-sena 2000? Naħseb hija kelli compact. Okay, u kemm xtrajtu? Ma nafx missier xtraħ ma jidher li kien ifakkarni li ħafna flus. Ħafna flus. Issa, biex inti tixtri, probabbilment biex tixtri computing power li huwa parċ dak il-compact illum probabbilment jitjulek b'xejn. Mur ixtri basket patata u jtik computation power miegħu b'xejn. Ġifieri dak qed jaffettwa l-islope ta' dik l-incline. Ġifieri ara naqra. Imma meta inti tieħu into consideration food, energy and housing, I mean, come on. That is inflation. Not contingent and local crises, for example, disruption of supply chain, war and so on, li għamlu upward pressure. Ġifieri, mela, dal-għodu jien l-mara mill eżerċizzju wara li tħadditna jena u int. Badna l-invoice ta' supermarket ta' l-lum, jew tal-bieraħ, u qabilni ma ta' sena ilu. U oġġettivament l-affarijiet ħafna minnhom irdupjaw Madonna, biex ma kellix idea jien li irdupjaw. Dak huwa sforz dan l-upward price hike minħabba problemi loġistiċi tal-COVID, eċetera, eċetera, jew anka minħabba l-inflation, jew ma it-tnejf daqqa mżewġin li joħolqu Cerberus b'seba' telifs. Mela, that is correct. U għalhekk qed ngħidilkom il-politikanti u l-ġurnalisti, inkomplinisti għamlu distinzjoni. Jiġifieri, dil-fatt il-prezzijiet qegħdin jolew iva, inti għandek żewġ fatturi. Inflazzjoni fuq naħa.
Bat inti għandek dawn il-problemi lokalizzati. Problemi lokalizzati nistgħu nsolvuhom mingħajr problema. X'aħna għandna t-teknoloġija, l-expertise and so on, u mbagħad eventwalment l-affarijiet jistabilizzaw. Inflation le. Ok, mela, nasib dak kien rendi kont nasib sommarju tajjeb li jinkwadra taħdida fejn qiegħda speċa l parametri tal-taħdida u speċa x'huma l-problemi li se nippruvaw insolvu. Jew nsibu soluzzjoni għalihom. Però xtaqt ukoll naqra definizzjonijiet oħrajn minn għandek, għax inti tagħmel distinzjoni bejn money, currency u nasib anka commodities ma nafx Legal tender. U manka commodities ma nafx jekk hux utli ħafna għal-taħdida. Yes, għandhom ir-rol niġu għalija. Kif ħanistrutturawha? Ħanistrutturawha f'termini lingwistiċi u storiċi. Minn fejn ħanibdew? Storiċi, għax ara minn hawnhekk jiena mbagħad nixtieq naqbes għal nibdew fil-bidu meta l-bniedem speċ ta' ħaseb fuq dan il-kunċett meravigliuż tal-flus. Allora speċ ta' f'termini storiċi. Ok. Mela, ħanibdew minn hemm, ġifieri ħanatu narrattiva storika biex naraw kif kull ħaġa evolvit ma' żmien u kif ħadet it-tifsira. U naraw fejn sar il-konfużjoni. Mela. Imorru lura għal perjodu meta il-bniedem kien qiegħed fażi ta' tranzizzjoni minn hunting and gathering, ġifieri jmur għall-kaċċa, jaqbad iċ-ċerva, jew il-woolly mammoth, jmur jistat, jiekol jimla zaqqu, u jmur jorqod. A caveman diet, żmien minn l-isbaħ, tikol protein u torqod. Taħdem jomej fil-ġemgħa, come on, I mean, kompletament differenti, ja? U bat għannejna bil-kanna għan-neolitiku, l-agriculture revolution. Li qabdet il-kull persuna, rabtita bil-ktajjen u salbita taħdem minn filgħodu sa filgħaxija. Ġifieri, that is the point of transition. Ġifieri inti persuna waħda, balqa waħda jitma' mit persuna. Inti għandek servitux, inti jibda jkollok. Issa ġifieri, imma inti kif ħatmu fuq il-bidwi tgħidlu tieni xkora qamħ. Mhux hekk, ejja ngħidu jtik xkora qamħ, inti trid ittik xi ħaġa lura. Inti trid ittik xi ħaġa ġura, ma inti bidwi. Ġejt fuq hekk ngħidlek Jon, tieni xkora qamħ. U inti ittijieli. Imma la tajtieli jien għandi intik xi ħaġa. Fil-fatt hija obbligu li għandi intik, sewa? That is money. Dak huwa l-flus. Il-flus huwa l-obbligu. L-obbligu li għadni ma tajtekx. Il-moment li jien għandik xi ħaġa, prodott jew servizz li huwa pari passu ma dak li tajtni, l-obbligu huwa sodisfatt u sparixxa. Li huwa interessanti huwa dan li allura dak il-flus miet. Money has died. Interessanti ħafna u għandha implikazzjonijiet b'saħħithom ħafna għal economic productivity. Imma l-flus mhuwiex dik il-biċċa karta jew il-munita jew whatever, laqas il-prodott fih innifsu, l-obbligu jien għandi obbligu li impattilek b'xi prodott jew servizz ta' dak li inti tittajtni. U jrid jkun xi ħaġa li inti tgħid li worth it li tieħu. Sewa? Dak l-obbligu li għadu ma ġiex settiljat. Hemm problema. Jien ġi għandek Jon, tini xkora inti tgħidli okay, inti xkora, ma inti x'ilma donna ħattini. Jien ngħidlek jiena nagħmel il-qasab biex tistat. Qegħdin ma jiena bidwix bin. Inbidu għamur nestat, għandek xaġa oħra xittini? Jina speċjalista fil-qasab u s-sajt. Għalix ħan għamlu. Inti għandek obbligazzjoni li ma tistax l-aħfef ħaġa li ma l-ewwel il-bniedem illi għall-inqas il-bidu tal-istorja tal-kidba hija l-bidu tal-istorja tal-kidba. Intik simbolu. Intik xi ħaġa
li tirrappreżenta li jien għandi d-dejn miegħek. Inti ħadd użadin, ħadd taqbadha. Ok, jien m'għandix bżonn. Qasab. Il-qasab. Imma imur insuq. Forsi għandi bżonn rolled drap għal mara xi tagħmel portieri. Unsert għad dak li għandu rolled drap. Għandu bżonn qasba. Untilu. Dak il-moment li jintajtu dan is-simbolu. Ġifir fil-bidu tokens kienu rappreżentattivi mhux ta' valur as such, imma ta' komodità. Mhux neċessarjament ta' komodità, imma hemmhekk qiegħed, jiġifieri pereżempju inti din l-ironija aħna ngħidu non-fungible tokens, jiġifieri jiena jkolli niddibissem għaliex meta nara nies fl-IT u l-liġi jitkellmu jisom skoprew id-dinja. Non-fungible tokens, ġeħalla, non-fungible tokens l-ewwel forma ta' flus u l-ewwel forma ta' writing. Għamin il-bnidem l-ewwel ħaġa li vvinta bħala flus u bħala writing. Inti għandek simbolu, ħa. X'in definizzjoni ta' non-fungible token? Mela, non-fungible token hija simbolu ta' xi ħaġa li ma tistax tpartu ma' xi ħaġa oħra. Pereżempju, jiena qedlek jien nagħmel il-qasab. Sewa. Mela jien nagħmellek rappreżentazzjoni ta' qasba fil-fuħħar, inti l-ek ħaġon. Inti tmur is-suq, ħannara. Insib, isma' ġbien, inti trid qasba. All right, għandi bżonn qasba. X'ħat offrili? Jien nagħmel id-drab. Inti, u Jon jgħid, waċċuċ, il-mara tagħmel portieri. Tieni dak id-drab. Intik dan il-qasba. Il-forma ta' il-forma, il-token li tirrappreżenta l-qasba. Jiena, jiġifieri, il-moment li inti tieħu drab, inti tħallast tal-iskora qamħ li inti tajtni. Issa, liħor ħad dik il-forma, dik il- Ħlas differit qishom. Dik il-non-fungible token tal-fuħħar forma ta' qasba, iġri għandi, id-għantik fil-valur tal-qasab, dak li jiena ħadd minn għandek fi xkora qamħ. Mela, din id-differenza bejn il-flus. Ħana tolbok tkun kemm tkun ftit konxu tal-mikrofon. Skużani. Mela. Din id-differenza bejn il-flus, money u token. Importanti ħafna. Money mhuwiex it-token, aħna llum nużaw muniti u karta bħala token. Dak mhuwiex money jew flus, dak huwa token. Però dit instema sistema pjuttost ineffiċenti. Ok, fine, appuntu, yes. Fil-bidu kena non-fungible tokens, kif qed ngħidlek, allura jekk inti ħadd tmur sas-suq trid but mimli it-token li jappreżenta l-qasba, it-token li jirrappreżenta d-drab, it-token li jirrappreżenta bar mill-żejt, it-token li jirrappreżenta moza, u inti mort u għandek aptitin naf iċċaħob biż-żejt. Toħroġ it-tokens, imma jien m'għandix biċċaħob biż-żejt. Jiena m'għandix token ta' biċċaħob biż-żejt. Jiġifieri x'in is-soluzzjoni? Ma ta' mhux ma sabu is-soluzzjoni, sabu forma ta' token illi one unit tagħha hija l-istess bħal one unit oħra. Ġifieri pereżempju, kilo tagħha hija l-istess bħal kilo oħra. Issa. U li kulħadd iridhom. Dawn huma dak li seħu commodities. Issa, commodities x'inhuma? Commodities jaqgħu f'żewġ kategoriji. Il-kelma commodity tfisser xi ħaġa utli. Imma f'dan il-kuntest jfisser prodott agrikolu jew metall. Għaliex? Għax kilo qamħ u l-istess bħal kilo qamħ. Kilo ross l-istess bħal kilo ross. Kilo tuffieħ l-istess bħal kilo tuffieħ. Kilo bronz l-istess bħal kilo bronz. Faċli. It's very simple. Plus li dawn prodotti agrikoli dejjem għandhom valur x'tista' tikkolhom. U il-metalli dejjem għandek valur għax tista' taħdemhom xi ħaġa. Jew għodda, jew inkella arma, jew inkella jewelry. Ġifieri kieku ġejt għandek qedlek Jon tieni xkora qamħ. Tgħidlek x'ħattini. Ngħidlek Jon għandi nifhem tik kilo ross. Tajjeb? Tgħid orajt titfgħun. Tiewli. Għax anke jekk ma nsibx il xi ħadd li jaċċetta, nista' niklu. Okay? Issa, mela, araw nara differenza bejn money
u t-token. Nistgħu waqfek waħda sorry, l-ewwel qed li commodity tinqasam f'ġiex kategoriji. X'inhi l-kategorija l-oħra? Mela, essenzjalment commodity hija xi ħaġa utli, useful. Meta nitkellmu f'dan is-sens, jiġifieri fis-sens finanzjarju, commodity hija jew prodott agrikolu, jew metall, jew xi forma ta' metall, okay? Issa, jiġifieri dawn huma ż-żewġ affarijiet li aħna nibnu kollox fuqhom. Metals and food, Jiġifieri issa. Xorta tokens li kienu rappreżentattivi tal-commodities kienu qed iduru? Issa. It-tieni fażi? Tokens li huma. Ma dan fi żmien ikri. By the way, irrid nesprimi biex nkun iżgħar preċiżi li llum commodities aħna nżidu wkoll enerġija magħhom u tistgħu taraw għalfejn. Litru żejt jiswa daqs litru żejt. Okay, u għandu l-valur ukoll li tista' tparti u tista' tużah. Issa, mela, ħafna iżgħar komda u xi inti ġifieri jekk inti pereżempju negozjant Ruman u trid tmur tixtri il-ħarir miċ-Ċina, inti fl-aħħar mill-aħħar Ċiniżi ħajaċċettaw qamħ, ħajaċċettaw bronz, ħajaċċettaw deb, and so on. Imma l-commodity għandu żewġ aspetti. Wieħed hu stess huwa prodott, imma huwa simbolu. Jira hekk daħlet ħafna konfużjoni bil-commodity. Commodity huwa fl-istess ħin nistgħu ngħidu mostru b'żewġ uċuħ. Huwa. U nnifsu huwa prodott imma huwa simbolu. Tifhem? Għawek tħawdu n-nies, bdew jħawd. Issa, peress li jien għetlek, li inti tista' titħallas biss bi prodott jew servizz. Mhux hekk? In-nies għawek tħawdu bid-differenza bejn money and currency. Jekk kilo qamħ, x'inhu? Kilo qamħ għandu bżewġ fakultajiet milli qed tispjegali inti. Għawek fejn tħawdu n-nies. Mela sorry, mela. Inti tista' titħallas biss mhux b'token, prodott u servizz, imma jekk inti kilo qamħ, dak huwa kemm is-simbolu kif ukoll il-prodott innifsu. Din hemm inti kellek il-konfużjoni psikoloġika li baqgħet tisħitna sal-lum. Għaliex? Għax madwar 2600 BC, m'iniex preċiżament ċert. Inti Kingdom of Lydia, f'Anatolia, kien hemm re, ħareġ bil-idea isma', all right, biex nkunu iżjed konvenjenti din is-sistema. Għaliex ma nibdewx nużaw coinage. Ħareġ coinage li huma disks, circles of metals. U ħafna għaliex għax inti ddur b'dawn id-disks ta' metalli, tixtri bihom u li ieħor il-bejjieħ, jekk ma jsibx jużhom jista' jdewwibhom, jista' jużhom bħala għodda, jista' jbdilhom b'għodda li ħajuża sewwa. Għalfejn din inqeswa pass ieħor fid-direzzjoni li fejn qegħdin illum għax tajt li pereżempju hekk din hija munita magħmula mir-ram hija wkoll commodity għax jiena din nista' ndewwibha u nagħmel. Dezzi, ta' xi qed ngħidlek għadda fil-moment psikoloġiku fejn aħna din, fejn inti għandek it-tokens li huma wkoll prodott. Mela jien inti munita tar-ram, inti jew tonfoq għand xi ħadd ieħor, jew nista' indewwibha u nuża xi ħaġa oħra. Għax għandha valur intrinsiku li jmur lil hemm minn dak il-metall huwa utli. Minix qed ngħidlek li għandu valur intrinsiku, kollox għandu il-valur ta' xi ħaġa jiddependi minn kemm mill-bejħ innifsu, kemm għandu bżonna. Okay? Ġifieri dik. Imma ir-ram jew il-bronz jew whatever it is jien nista' indewbu u nużaħ għal xi raġuni anke jekk ma nużaħx. Jiġifieri komdux. Hemm differenza kbira billi pereżempju tmur tipprova tinnegozja, I mean 100 gramma bronz dejjem 100 gramma bronz. Tifhem kulħadd ħajuża, mbagħad meta ħan jiġu għad-deb u l-fidda,
Imma daw il-muniti mbagħad kienu peggjati ma' xi affarijiet oħra, ġifier pereżempju munita tal-bronz mela bija tista' tixtri xkora patata, xkora lews. Okay, I mean, għall-ewwel ovvjament l-affarijiet ma' il-price discovery kien jisir b'mod organiku. Tifhem, imma mbagħad ġrat xi ħaġa interessanti ħafna. Il-gvernijiet u gvernijiet jiena qed niddefinixxi il-poter eżekuttiv irrealizza. Isma' ġbin naqbad dik id-disk ta' metall. U qed timbrabuċċi. Dik tiegħi. Intom tridu tużaw dik id-disk buċċi fit-territorju tiegħi, tridu tħallsuni it-taxxa b'dik il-munita u jekk hawn xi ħadd minnkom jazzarda jbabasa, jien ħanoqtlu bl-ar torturi. Il-fatt hija notevoli, hija interessanti ħafna, hija l-ebusija tal-kastigi u t-torturi li kienu jieħdu minn kien jilab bil-flus u jipprova b'xi mod. Meta tajt jilab bil-flus ġifieri jippruvaw jiffalsifikaw il-muniti li tat-territorju. Għax il-gvern ikklejmja 100% sovranità fuq din il-coin. Issa, għawek qed nitkellmu. That is the point at which the coin became a token, fully symbolic, rappresentazzjoni. Jiġifieri kienet iddivorzjata mill-obbligu l-underlying obligation. Jiġifieri issa inti miġġed tuża orza qamħ biex tiġi għandi u tixtri qasba, inti tiġi tini token uffiċjali tal-pajjiż li jiena obbligat li jien naċċetta. Il-currency, x'inhi currency? Currency hija token li hija aċċettata f'ġurisdizzjoni jew pajjiż. Legal tender hija currency li hija rikonoxxuta minn gvern ta' post bħala il-currency partikolari tiegħu. Hemm diversi utilità, ma ejja ngħidu ġeneralment legal tender hija il-currency li l-gvern jaċċetta bħlas ta' taxxa. Inti jista' jkollok, pereżempju, jien niftakar meta kont żgħir, mis-stationers kien ikollhom mal-bieb British pound accepted here. Mela l-British pound kienet currency Malta ma kienitx illegal tender Malta li kienet il-lira Maltija, ma kienet currency, kienet aċċettata. Effettivament, jiġifieri hija currency u legal tender huma tokens li għandhom status legali f'ġurisdizzjoni. Imma mhuwiex money flus. Ftemna. Issa, dan l-iżvilupp, il-fatt li il-re jew ma nafx minnu l-awtorità jew l-istat qiegħed jiddetta il-munita ta' territorju x'inhi. Dan qed qarribna jekk qed nifhem sew dejjem l-idea ta' ċentralizzazzjoni. Mela, din hija ċentralizzazzjoni u din hija rivoluzzjoni fiha nifisha. Issa x'inhi l-mistoqsija tiegħek? Il-mistoqsija tiegħi hi jekk dan il-proċess ta' ċentralizzazzjoni finanzjarju. Ċentralizzazzjoni f'kollox. Eżatt, wassalna għal ċentralizzazzjoni ta' ħwejjeġ oħrajn bħal fejn żammu kontratti l-insienu, eċetera, eċetera. Mela, stenna nara. Wieħed jippreċedi li jien qedlek, inti ċentralizzazzjoni hija all or nothing, ma jistax ikollok ċentralizzazzjoni f'qasam u ma jkollokx ċentralizzazzjoni f'ora. Iva, mela, bil-fors, once li kellek hekk, inti bil-fors irid jkollok ċentralizzazzjoni. Imma inti qed titlobni biex nagħmel ġudizzju kwalitattiv fuq din il-bidla, jew kellha trid nispjega l-proċess li bih sar. Żewġ modijiet interessanti għalija, speċa nixtieq naqra tipo tgħaddi ġudizzju tipo tagħmel naqra ta' analiżi ta' x'fisser da għall-bija tal-istorja. Okej, ġifieri hawnhekk qed nara ħafna rġiel, jiġifieri ħanidilkom onestament. Kelkom għazla, kif tqattaw ħajtkom kif inhi, jew nkella jien naft tuqhom fil-ħodu, tmur tispara fuq ċerv, tajjeb, tiklu blu, attar bid-dem,
tmelħu għal-bqija għandek ġimek, mbagħad tmur, kien nafu toqgħod tilab xi ħaġa, tnaġġar xi biċċa ġebla, jew kellha tagħmel xi ħaġa, jew kellha tixxemmex or whatever. Intom x'tippreferu? Jien ma nafx inti, jiġifieri jiena qattajt ħajti li jinfittex l-informazzjoni u mhux il-flus, u mhux ix-xogħol żejjed. I mean, net benefit. Ma mbagħad ġara din it-tranzizzjoni. Għana tkellmu this is data. L-aħħar mill-aħħar, it-tokens are recording a certain type of data, obligations. Meta aħna din nirrekordjaw, għandna written record, l-istorja, bdiet l-istorja. X'jiġifieri bdiet l-istorja? Jiġifieri we have the recording, collecting and processing of data. Issa mhux biss di, okay, mela din x'għamlet, mela. Bdejna nirrekordjaw il-ġid, ledgers, accounts, land registries, land kontratti, il-ġid. Alright, jina raġel, jiġifieri jiena kemm jista' jkun, ma rridx naħdem iżjed milli għandi bżonn għall-ħajti, ma jekk jiġi xi ħadd jgħid isma' xbin, għadem ħajtek kollha. U l-ġid tiegħek tħallih illu liedek. Għattu ġobni din l-idea. Alright, tajb, biex nħalli jrid ikolli l-garanzija li nista' nħallihom l-ulied imma jrid ikolli xi ħaġa x'nuri. Il-kuntratt li juri li jiena xtrajt l-art. Irid ikollok id-deed tal-post, irid ikollok record tal-art fil-land registry. U fejn ħanżommu d-dar tiegħi u jidħol xi ħadd u jaħraquli. L-uniku soluzzjoni li hemm għal dan huwa li dawn ir-records inżammu f'xi post fejn mhux tal-ħadd ma jazzarda jesaq lihom imma hemm soldati jiddefenduhom. U x'in soluzzjoni? A God Emperor. Jekk intom tfittxu fl-istorja, sa reċenti inti ir-rejiet kollha jagħmlu claims ta' divinità. Anke llum stess ir-Reġina tal-Ingilterra. Il-monarkiji Ewropej they claim to be the heads of their church. Ma mhux li huma d-divinità, huma mexxejja ta' distinzjoni bejn iż-żewġ definizzjonijiet. It is a difference of degree. L-Imperatur Byzantine kien his claim was that he was the Pope of the Church as well as the Caesar. Roman Caesars were gods. Egypt ma kienux jagħmlu għatam barra wieħed jew tnejn minnhom li kien partikolarment miġnun. Jekk min issir żball, Claudio kien qal qed inħossni qed insiralla li kienet ironija li qed jgħidha li qed jimut u l-essenza tal-Alla u li ma jmutx. Imma anyway, imma mbagħad meta mmorru lura għal farawni u l-rejt u l-imperatur ta' qabel dan kienu jemnuha bla dubju. Mela dan kienu jemnuha ta' madwarhom kienu jemnuha great. Mela jiena Alla u l-imperatur nista' noħloq arkivju u tempji fejn ħadd ma jazzarda jidħol u jmiss record. And then you have records of wealth li you can transmit, mela jekk jien għandi kontratt u noħroġ u noħloq financial instrument tiegħu, jekk qed fl-Eġittu ħanibatu l-Indja. I mean, it makes international trade, growth of wealth issa moħra. Dana aħna għandna, I mean, we live in a degenerate age where we consider that wealth is a matter of personal consumption. It couldn't be further from the truth. Real wealth, min għandu real wealth, jrid jużaħ sewwa, jiżviluppa, jagħmel kontribuzzjoni beneficiali l-soċjetà investieħ per eżempju f'libreriji, f'universitajiet li inti tmexxi il-riċerka f'korporazzjonijiet li toħloq ix-xogħol u hekk. Nixtieq imur lura però qabel ma naqbdu din il-modija, nixtieq spiex ta' nistudja ftit din l-idea li qed tgħid li spiex ta' din ikkawżat, din iċ-ċentralizzazzjoni kkawżat biex l-awtorità spiex ta' it floats all the way to the top of the hierarchy u tiġi spiex ta' akkumulata jew f'entità waħda jew f'persuna waħda. Ijwa, għax inti, ġifieri, inti għandek, there is no such thing as an unmixed blessing, għux. Inti fuq naħa inti għandek il-preservazzjoni għax inti fuq xiex ħat il-rekordja l-ġit. Dat il-rekordja l-ġit, record
is very fragile. Data is fragile. So you need something to protect it. Mux hekk inti ġifieri anka aħna inti ħurrumani l-ewwel set tal-liġijiet it-12 tablets kienu fuq il-bronz. Buha mhux. Anka l-bronz iddewweb, anka meta kienu jagħmlu l-accounts fuq il-fuħħar and they used to bake it dak tkissru. Data is very fragile. Mela imma jekk għandi kuntratt jew inkella għandi land registry jew public registry, jien qed inkun ċert li jekk iffajljajt kuntratt jew deed, dak ħadd ma ħajħar. Xatt ħajħarsu. Apparti minn hekk hemm ukoll għandek teħtieġ awtorità li tinforza dak li hemm fuq il-kuntratt. Ġifieri jiena billi jkolli biċċa karta fejn jkolli miktub li jisma' dil-plott tiegħi. Ma ħanejdu Diment li m'hemmx liġi li ħadd osserva dak il-fatt m'hemm xejn. Fine, veru. Ejja nassumu għal-minut, però ejja nassumu għal-minut li kulħadd huwa bniedem onorevoli li ħaj rispetta l-prinċipju ta' pacta sunt servanda, promises must be kept. Imma anke f'din iċ-ċirkostanza, data and the material record is incredibly fragile. And the more convenient the raw material of data is, the more fragile it is. So you need a centralized authority to protect and guarantee the integrity of data. But that authority is ripe for abuse, tajt inti. Mhux ripe for abuse. Second law of thermodynamics is entropy, which basically says the information degrades from a high information state to a low information state. Corruption is inbuilt into any coherent material system we know of. You increase governments and systems and you will increase corruption. Allora inti għandek dak il-flip side. Data enabled civilization. However, it required centralization to achieve that. Centralization produces corruption. Issa, data started history. What is history? But the record of the data. Bitcoin has produced a form of data which is truly decentralized. And that is my thesis. Bitcoin is the biggest revolution in history, and we are lucky to see it. Però ma rridx nitkellem fuq Bitcoin issa. Issa nibnu it-teżi biċċa. Nista' nieqfu waħda. Nistgħu nifqu tnejn jgħid. Aha, għax għandi bżonn naqra ta' break. Bil-qalb kollha. Okay. Lura dal-waqt. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. An adventure. Unveiling at some point هيبدا يدنا بالunicorns drone. But if the unicorn is a non-fungible token, then it should be exchanged for wheat. For wheat or How do you value a non-existing thing in terms of a commodity such as Rolling. Can weed be a commodity? Yes, of course. Of course it's a commodity. Weed. Of course course it it is. is. Of course it is. Oh, yeah. Of course it's a لا ما كان فاتح خطفني. لا int ma mortx. No. Fucking skola. The definition is clear. A useful thing specifically. So in the wait, context let's answer this question on camera, please. So we had 3 questions f'dal-pawza qasir kellna. 1, can weed be a commodity? Well, it's Nħoss li qatt ma mort il-junior college inti. Well, it is an agricultural product. It definitely can. I'm not entirely certain about the recent marijuana laws in Malta. If these have legalized the cultivation and production of marijuana, then what you have is a commodity. But anyway, commodità illeċita wkoll. Yes. According to the definition, a useful thing, which is specifically an agricultural product or a metal in this context. Yeah. Fantabulous. Il-mistoqsija l-oħra li kelli minant Matthew hija la darba ma kienx hemm il-flus. X'kien jagħmel lil-persuna ir-re tal-madwar? It-tweġiba tiegħi kienet il-vjolenza. Okay, so
mod distillat ħafna sbieħ. Il-problema hija qabel flus m'għandniex written records, you see? Money is our first written record, ironically. So we can't really tell, all right, archaeology, but then again, I am not an archaeologist, I am a historian. At what point, what came first? I mean, centralized governments, jew inkella Il-flus. data, money, and that sort of thing. My intuition is that first you had the agricultural revolution, fields and so on, and it quickly became obvious that if you are going to cultivate land, you need a fence. If you need a fence, you need a record of the dimensions of that fence. If you have a record of the dimension, one way or another, you need an archive, somebody to authenticate it. That would probably have been a priesthood, a royal priesthood, something of the sort. Ma kif iżżomm l-awtorità hija permezz tal-vjolenza qed nasumi. Għall-ewwel jidher li ħarġu minn awtorità spiritwali. Inti għaliex inti għandek dejjem the combination of royal and priestly powers. Inti ġifieri anka sal-lum stess, I mean, the king is the head of his church. Jekk aħna fil-testament il-ġdid, somewhere or other, I believe that Christians are called a royal priesthood or something of the sort. Dejjem għandek dan l-abbiniment ta' I mean, even Roman law itself emerged from sacred law. It says very probably the first authorities were priestly, and then they acquired the executive powers because people automatically venerated their religion and its representatives and so on, so they respected their archives and temples. But obviously you add coercive powers. Right, coercive being... Yes. It-tielet mistoqsija kienet speċa ma kienux daqshekk ċerti uħud mill-patruni hemm barra bid-definizzjoni ta' money. Nisa kif naħseb kif fimta jien, money is the obligation that arises between you and I once you provide me a good or a service. Yes. The token is a symbol that satisfies that obligation. Eżatt. One house correct? Issa, inti, dak li tajtni product and service is not repaid in money. It's replaced by the token. No, it can only be repaid by another product or service. Inti, until you are paid by another product or service, there is a deferred obligation. Right. Which is money. The token is a symbol of the deferred obligation, the intention of which is to make it easier for you to get a commensurate product and service from somewhere else. La jina ma nistax nħallsek. X'taħseb Drew? Tajjeb, solid, ġu? Clear, I mean... We're good? Tajjeb? All right. Mela, qabel il-pawza konna qed nitħattu dwar is-seħħta u fl-istess ħin il-benefiċċju jew il-barka jew il-grazzja tal-fatt li ta' ċentralizzazzjoni li il-problema tagħha kienet li kienet joħloq dawn il-super entitajiet li għandhom setat kważi omnipotenti. Huma omnipotenti u l-claims tagħhom li jagħmlu huma omnipotenti u dik hija l-problema. Issa, dik il-problema kif affaċċa? Mela, stenna qabel ma naslu sem, għax huwa importanti illi l-udjenza tagħna tara l-orrur illi intkom iffaċċajtu tul l-istorja u l-orrur li hemm lesta likom jekk din is-sistema ma tinbidilx. Mela inti kull awtorità ċentrali għamlet il-claim li hija Alla divina. Jekk jogħġbok tistgħu issibu xi tip ta' rappreżentazzjoni ta' Pharaoh, Egyptian Pharaoh. U turuħ naqra l-udjenza. Egyptian Pharaoh ġifieri relattiv, alright, dan tara dak Alla u intom dubbien.
forsi se tista' ssib rappreżentazzjoni ta' Augustus Caesar. Nara. Statua famuża ħafna. Tara. Dak Alla. Int m'intix. Isma, dak it-tifel li dejjem kollu ħdej il-pexxu. Dik interessanti ħafna. Fil-fatt, ħu paċenzja, iftaħ dik l-istatwa għaliex dina hija iżjed evidenza għal dak li qed ngħid. Mela dak huwa Eros. Ġo, tkellem fil-mike. Tisma' kemm jistama'k sabiħ u profond u bellusi. Skużawni. Mela, dak huwa Eros jew Cupid. Min huwa Eros jew Cupid? Eros huwa it-tifel tal-alla Venus, l-alla ta' l-imħabba reproduttiva. Issa, x'qiegħed jagħmel hemm? Għaliex id-dinastija ta' Julius Caesar claimed direct descent from the goddess Venus. Right. Dak ħuħ. Okay. Dak hija enfasi oħra li huwa Alla. Ftehmna. U n-nannu ta' dak il-Kupidu huwa Jupiter, Zeus, ir-re tal-allat. Qed jafferma eżjed isma' ġbin. Jiena mhux biss jiena Alla x'jiena il-princeps Romanoru, ma jiena Alla mid-dem għax jiena d-discendent tal-allat. Tal-allat. Jekk iċ-ċentralizzazzjoni ħadd kompli, l-umanità aħna ħanispiċċaw skjavi tal-dadaw. Però x'inhi l-evidenza fil-lum il-ġurnata? Fil-lum il-ġurnata aħna neżistu ngħixu f'demokraziji fejn min ikun qed imexxi l-istat nistgħu neleġġuh jew le. Jiġifieri m'għandux l-istess setat awtokratiċi li inaf qabel m'għandux l-istess setat awtokratiċi li kellu Napoleon. Illum il-ġurnata xorta wieħed jista' biex ta' jisfida dak il-qawwa. Inti ċert? Hija ta'. Tassew, inti ċert? Ok, mela, il-Kostituzzjoni Maltija tpoġġi il-Gvern fidejn il-Prim Ministru. Il-leġiżlazzjoni fidejn l-akbar fazzjoni fil-Parlament. Li mi l-akbar fazzjoni fil-Parlament? L-ikbar fazzjoni fil-Parlament hija l-partit li qiegħed fil-Gvern. Effettivament, allura Huwa l-Partit Laburista f'dan il-każ. Minu il-kap tal-partit li hemm fil-Gvern? Le, qed naqbel, ġifieri. Stanna. Minu il-kap tal-partit semmilu li? Minu il-kap tal-partit fil-Gvern? Il-Prim Ministru Roberta Bella. Mela, issa. Mela il-Prim Ministru huwa l-kap tal-Gvern. Il-Prim Ministru huwa il-kap tal-akbar partit fil-Parlament. U min jaħtar il-kapit tal-istituzzjonijiet? Ġifieri qed nitħatu dwar il-Ministri. Le, il-kap tal-istituzzjonijiet. Kap tal-istituzzjonijiet suppost indipendenti, il-ġudikatura, and so on. Iva, na fejn se jerbija, biex il-jett huwa wkoll fidejn l-istess uffiċċju. Issa jiena mhux qed ngħid Robert Tabella, u hekk ta' din hija l-Kostituzzjoni Maltija. Il-Prim Ministru Malti għandu l-poteri kollha kkonċentrati fidu. Issa, billi vota kol 5 snin. Ġifieri inti qed tgħid il-figura tal-Prim Ministru innifisha u s-setat li għandu jew li tagħtih il-Kostituzzjoni li hija problematika. Però il-fatt li dan jista' demokratikament jiġi mneħħi mill-elettorat sa ċertu punt tgħin biex dan ma jaħrabx b'dawn is-setat u jimxi fuq kulħadd. Il-kap tal-partiti politiċi Maltin għandhom dawn is-setat. Wieħed għandu dawn is-setat attwalment. Hija ma' demokrazija tiżgura li ma jkunx hemm daqstant I can't believe I'm defending fucking local prime ministers. Le, stenna naqra, huma l-partiti li jiddeterminaw min huwa l-allat ta' high-tech. Inti għandek sej f'min jilħaq kap ta' partit jew ieħor? Le m'għandekx. Mela, kap ta' partit jew ieħor huwa the actual or potential supreme leader of the so-called democratic. Però meta tagħmel meta tikkuntrasta jinnaf il-Caesar Augustus ma' Roberta Bella. Caesar Augustus kien iżomm is-setat tiegħu permezz ta' koerzjoni violenta
ma kien hemm ħadd li kien jisfidaħ, għalmenu jekk ħadd isfidaħ ħajkollok tisfidaħ billi tqajjem rewwixta biex aħna l-inqas għandna l-funzjoni, għandna l-mekkaniżmu sabiex kull 5 snin l-elettorat jieħu ġudizzju. Mhux illużjoni fl-aħħar elezzjoni. Kemm kien hemm nies li ma vvutawx għal żewġ partiti? Ma nafx, 70,000? Jiġifieri inti għandek imagine inti il-problema li tgħidu 70,000 people feel disenfranchised from the entire system. 70,000 people said. Yes, I agree. I mean, 70,000 people said, we feel so completely helpless and powerless. We're going to. Issa, I mean, inti, jekk ankobu sejrin, jekk nispiċċaw skerz demokratiku fej jivvutaw 10,000 għax il-bqija tal-poplu Malti ma jivvutaw xi xorta għandna gvern nominalment leġittimu. Imma hemm ċertu mekkaniżmi li waqfu pereżempju lil Roberta Bela milli jisħaq isma' minn għada sa nikkonfiskalkom id-deb kollu. Jew isma' jiena mhux se nagħmel naf 5 snin, ħanagħmel 10. X'mekkaniżmi waqfu l-Parlament Malti jgħaddi leġiżlazzjoni li jrid. Number 1. Okay, inti għandek. Suppost il-Kostituzzjoni, suppost. Okay. Minkejja li bħalma nafu din tiġi abbużata. Mela, number 1, inti għandek metodi kif tista' tbiddel l-Kostituzzjoni, number 1. Number 2, anka fil-wisa tal-Kostituzzjoni tista' tagħmel ħafna affarijiet li jnaqsulek iżjed u iżjed l-issues. Number 3, inti minkejja li hemm liġijiet superjuri fil-proċess leġislattiv fej li jipproduċi l-liġijiet li huma illegali li l-Qorti Kostituzzjonali tgħid li huma mhux kostituzzjonali u jibqgħu on the books jew inkella inti il-Maltin jiftħu każi ta' drittijiet umani. Il-Qorti Ewropea ma nistax niftakar każ wieħed ta' każ ta' drittijiet umani fejn il-Qorti Ewropea għatat favur Malta. Le ma jidrix li hemm fil-fatt. U jibqgħu on the books dawk il-liġijiet, come on. I mean, really? Malta titlef każ wara l-ieħor biex inti komedija għal minnu interessat nirreferi xogħlijiet tal-imħallef emeritus Vanni Poponello fuq dawn l-affarijiet. Lejn il-nun ħaġa li qed nikkuntesta li speċa nara distinzjoni bej l-autokrazija dittatorjali ta' Cesri u il-Prim Ministru Malti. Issa vera li għandu, ġifieri naqbel miegħek, ma ħajlek fejn naqbel miegħek. Naqbel miegħek li żgur dik il-pożizzjoni għandha wisq setat. Sewwa li m'hemmx biżejjed distinzjoni bejn il-poter amministrattiv, leġislattiv, bejn il-ġudikatura, saħansitra l-pulizija, biex dawn huma problemi reali. Tal-inqas biex ta' hemm il-mekkaniżmu ta' demokrazija li jista' jitjieb anke l-elettorat għandu bżonn jeduka ruħu iktar naħseb jien fl-għażliet tiegħu. Okay, u min jeduka l-poplu? Dal-podcast, bro. Okay, imma jini li fl-edukazzjoni 20 ta' snin naf x'jiswa biex tibda tbiddel mentalità. Min għandu monopolija fuq l-edukazzjoni nazzjonali? Il-gvern u kemm infakrek fuq il-mikrofon jekk jogħġbu. Sorry. Ija, però dik mela vera il-gvern għandu dal-monopolju fuq l-edukazzjoni akademika, però minħabba li qed ngħixu fl-era tal-informazzjoni sal-ewwel fjant kont qed neżaġera. Speċa fuq il-podcast. Ħankompli dal-punt waħda ġew. Ħanejdlek jien fuq il-podcast tiegħek. Permetti li nof sekonda. Vera, l-akkademja jew l-edukazzjoni akademika hija monopolizzata minn dak li jiddetta l-gvern. Però fl-istess ħin minħabba li qed ngħixu fl-era tal-informazzjoni, hemm l-opportunità wkoll li fil-fatt pereżempju t-tifel tiegħi joħodha ħafna li jeduka ruħu minn kull rokna tad-dinja jekk irid jkun jaf fuq l-istorja jew bioloġija jew politika jew filosofija. U speċa aħna naħseb li kien hemm paradigm shift daw l-aħħar 10 snin f'dak li jidħol kif in-nies Maltin jikkun smaw
l-informazzjoni. Ma naqbilx miegħek. Ma ħana għajdlek x'naħseb jien u bat għajdli fejn ma taqbilx miegħek. Mela aħna eżistejna jiena sa ċertu punt il-ġenituri tiegħi ħafna iktar fejn l-informazzjoni kollha kienet tasal għandna jew minant il-One, jew minant il-net, jew minant it-TVM, jew il-gazzetti tagħhom. Kienu minimi ħafna l-anali l-oħrajn minn fejn kienet toħroġ narrattiva differenti. U allura il-poplu Malti kellu din l-idea monolitika li kien hemm żewġ, kien hemm duopolizmu ta' narrativi. Issa li l-internet qed jiddemokratizza il-kif li aħna bih nistgħu nwasslu iktar narrativi, huwa evidenti li qed jipprevalu aktar narrativi fosthom tal-podcast, fosthom ħafna pjattaformi oħrajn, eċetera, eċetera. U naħseb ukoll waħda mir-raġuni għalfejn ivvutaw daqstant jew ma vvutawx daqstant nies għal din is-sistema duopolistika ibnisla wkoll mill-fatt li n-nies m'għadhomx jixtru l-idea li isma' żewġ għażliet biss ta' hemm. Ok, mela, il-kumment tiegħi huwa dan, l-ewwel nitkellem fuq il-podcast tiegħek. Min jafni. My favorite subject, bro. Good. Go for it. Min jafni li jiena persuna antipatika ħafna li u pezza kwistjoni, infetta f'kollox. Biss jiġifieri il-podcast tiegħek laqat li l-attenzjoni jiena il-mistoqsijiet tiegħek, l-approach għar-riċerka, kif taħseb laqtuni ħafna jiena ili fl-edukazzjoni u l-akkademja snin twal u naf nagħmel evaluation. Jiġifieri iva nara valur kbir ħafna fil-podcast tiegħek, bla dubju nista' quddiem il-poplu kollu dawk li jafuni ngħid li napprova 100%. Jiġifieri bħalissa hawn żewġ entitajiet ta' media Maltin li napprova nissapportja 100% tiegħek u di-shift ta' Caroline Muscat. Jiġifieri inti qed tagħmel xogħol eċċezzjonali, bla dubju, imma Nista' nirringrazzjak għall-inqas. M'hemmx għalfejn għax jiena ma napprezza. Le, jiena ma nagħtix komplimenti, jiġifieri kieku ma kienx hekk kont intik ċamata A1 fuq il-programm tiegħek. Jiġifieri kulħadd jafni antipatku biżżejjed biex nagħmel hekk. Jiġifieri dik number one. Issa però edukazzjoni hija proċess strutturat fejn inti trid timxi minn punt għal ieħor biex inti toħroġ l-iżvilupp, il-personal u academic growth dak li qed jiġri fuq l-internet huwa mental pollution. Mental pollution li huwa manipulat minn algorithms ta' clickbait minn hekk it-tagħlim qed jsir b'mod atomizzat. It-tagħlim jilħaq il-milja tal-valur tiegħu bħal kull attivitajiet oħra umana bħala proċess ta' komunità. Fejn inti qed titgħallem ma' mentor ta' esperjenza kbira li għandu relazzjoni personali miegħek, who's looking over your shoulder, helping you, qed tistudja ma' persuni li għandek kuntatt fiżiċi magħhom, u allura inti għandek mixja komunitarja. Okay, fine, inti studju tagħmel kors law u lem fuq l-internet so on, fine for acquiring a skill or two, jien nagħmilha, jiġifieri nitgħallem programming language nagħmel hekk. Dik mhix edukazzjoni. Edukazzjoni hija bħal kull attivitajiet. Il-mike jekk jużbok il-mike. Bħal kull attivitajiet oħra, ma trid tkun komunitarja. Jiġifieri grupp ta' nies flimkien mixja flimkien, jiġifieri personal growth qatt mija individwali u siloed. Però qed tarhom dan nistgħu barra? Yes. Dawn huma parti minn grupp ta' 1300 ruħ, issa li huma parti mill-komunità. Li jisu jaqgħad din il-komunità huwa propju x-xewqa għal din il-mixja biex dik eċċezzjonali. Narfu speċjali l-nafusna naqra iktar. Dik eċċezzjonali u naqbel miegħek anke li xeda ristretta għal Malta, ġifieri jiena ġuli għamilt off-rate presentations online u ma dejjem insistejt li huma nies Maltin li nistgħu nintaqgħu magħhom fl-aħħar mill-aħħar personalment u fiżikament għax li aħna nibnu komunità lokalizzata mhux kulħadd atomizzat illi dak id-diskussjonijiet jisiru bejn nies li jistgħu fiżikament jintaqgħu flimkien, jistgħu jibnu komunità ta' interessi fejn l-establishment ma jibqax jilab u jinmanipula il-persuna b'mod individwali kontra l-oħrajn. Meta inti tiżviluppa komunità organika li għandha identità, li għandha proċess intellettwali u ta'
anka spirituali. Flimkien tista' tgħidlu l-gvern, ej, taqbeż il-boundaries ġbin. Jiena mhix persuna individwali li ħadd ilabbija timmanipulani kif trid. Inti trid tagħti rendi kont lili. F'dawn is-snin osservaw kif atomizzaw il-kulħadd. Il-erda tal-komunità f'kull livell. Inti ċemplu l-illużjoni ta' kemm għandek opportunitajiet. Għandek PhD tgħix waħdek Brussels, ġoflet, taħdem minn fl ta' flaxija, għandek ohrajn paga, relazzjonijiet frammentati, inkisrin. Ħbiebek ta' 6 xhur. Li tpoġġi bil-qeda u tagħmel 10 snin, tibni ħbiberija, tibni ideat fl-imkien and so on, li tista' tiġi biex timplementa ma tistax. Għandna diaspora. Allura ħadd ma jista' jingħaqad għattijaj tisma' jien l-individu nipparteċipa parti mill-ispirtu ta' komunità and I shall hold you to account. Dak li ġara. Mela jekk qed tagħmel hekk, that is exceptional. U naħseb parti mir-raġun li speċta dal-podcast daqshekk ma nafx, speċta hemm żgur sens kbir ta' komunità. Ġifieri aħna għandna chat tal-WhatsApp tagħna tal-komunità tagħna li perswas li kif nerġa' neħeħ minn airplane mode ħajkollha xi 400 messaġġ. Hemm sens hemm sens kbir, hemm kirba kbira. Tajjeb li wieħed intaqa' b'mod fiżiku għalhekk ukoll dispiċini ngħid. Il-restrictions tal-COVID kienu tossiċi. Physical interaction huwa neċessarju, immens, li tikol fl-imkien, li tixrob fl-imkien, li titħaddet idejat. Per eżempju, il-Grigi kellhom forma ta' filosofija. Kienet jisija hypnosophistai, l-orrif li jintaqgħu madwar il-mejda. Il-kelma Griega għal konferenza kienet simpozijon, nixorbu fl-imkien. Għaliex, għaxara naqra. Din hija dak li aħna nsejħu sakramental. X'in il-kelma sakramentum? Il-kelma sakramentum tisseħ ġurament. Il-ġurament li s-soldat Ruman kien jieħu lejn il-persuna, lejn il-ġenerali daħlu fl-armata. Ma sakramentum huwa xi ħaġa li torbtok. Issa, sfond ta' sakrament huwa rabta malla li permezz tiegħu jtik il-grazzja. Sakramental hija xi ħaġa fiżika li torbtok ma' komunità li minna joħorġu grazzi bħal spiritu ta' komunità, personal growth, spiritu komunitarju li jiġifieri this is essential. Jiġifieri jekk inti qed tagħmel hekk, jiġifieri inti qed tagħti rigal kbir il-poplu ta' Malta li spiċċa mingħajr leadership kemm il-partiti, kemm politikament u kemm il-Knisja. Ġifieri maġ baqa' dik il-leadership komunitarja fejn hawn xi ħadd li lest intaqa' man-nies madwar mejda, jixrob, jitħa, jirrabja u toħloq dak il-livell ta'. And that is where we have been betrayed by everyone and everything that could. That is why we are all powerless. So, Din hija digression bestjali, li ħallas biex ta'. Però biex nixtieq nagħmel ċoff fuq dan il-kapitlu unicorn ta' din il-konverzazzjoni u nisħaq irnexxieli nuża l-kelma unicorn għax għamilt imħatra. Li dan kollu li qed iseħħ hawnhekk qed iseħħ b'mod organiku immensament. Mela, ejja mmorru lura għal-problema li iġib magħha li meta is-seta titla fil-quċċata tal-ġerarkija takkumula ruħha hemm u ssir esklusiva għall-entità monarkika. Mela, nibdew il-fatt illi mingħajr ċentralizzazzjoni ma jistax ikollna persistent data. Computer scientists jafu l-implikazzjoni ta' persistent data. If we want something to persist across time and space, it's essential. Without centralization, so far that has not been possible. Centralization, the concentration of power in a small number of hands or whatever, inevitably leads to corruption.
La dubju. That is a law of physics, number 1. Number 2, inti il-tentazzjoni tal-poter huwa kbir wisq. Issa, mela din hija problema kbira ta' ċentralizzazzjoni. Li nerġa' ngħid hija problema kostituzzjonali. Għaliex hija kostituzzjonali? Għaliex inti iċ-ċentralizzazzjoni hija forma ta' organizzazzjoni tal-Istat. Issa, it-teżi tiegħi huwa Bitcoin, ir-reverse dak. Bitcoin is a decentralized constitution. Però qabel ma naslu għal-Bitcoin, iva, mhux ħaneġġi, le, hawnhekk ħaneġġi. X'aħna s-sinkjatisti. Tu ma jħobbi ħorsux, jekk hemm issa. Kien hemm impetu deċentralizzat wieħed fl-istorja ma' iva. U minna to it we owe our entire modern structure to which we pay lip service. Lip service. Għaliex l-orri fu l-politikanti li għanna l-lum, they pay lip service using words they do not understand the meaning of without trying to understand and implementing the real substance. X'inhi din l-impetus deċentralizzat? Ir-Repubblika Romana. Mela, x'inhi ir-Repubblika Romana u kif ħolqot dan l-impetu u din ir-rivoluzzjoni madwar is-sena 2500, ma niftakarx eżatt around mela, ir-re Roman tant qażżes ir-Romani 2500 BC. Le, sorry. 2500 years ago. 500 BC. 2500 years ago, 500 BC, roundabout, preċiżament ma niftakarx eżatt. Issa, tant qażżes il-Romani, il-re Roman, li qabdu u għadbuħ il-barra u jirringrazzja l-Alla li ma qatluħ x'kellhom daddija. Issa. Tant kienu rrabjati ir-Romani fuq dan illi ġelu illi inaqdu u ġelu l-poplu kollu jieħu ġurament li qatt m'għandu jkun hemm re ieħor f'Ruma. Għalhekk inti meta Ġulju Ċesri ħa over kompletament ma seħħx lilu nfsu Rex. Imperator, ara naqra, 500 sena wara. Issa, kellhom problema. If we do not have rule of the king, Who shall rule? Who shall rule? Issa, namlu bħal mamlu l-Gregi demokrazija, ma demokrazija tal-Gregi kienet demokrazija radikali. Kolħat kellu rol, b-roster, skont il-roster, inti kont kun membru tal-eżekuttiv, tal-leġislattiv, tal-ġudikaw, chaos tal-gbir. U Romani, il-moħ tagħhom kien ħafna iżjed sistematiku strutturat minn hemm. U ħarġu bl-idea rivoluzzjonarja tar-rule of law. Issa, ħan nispeċifika. Din mhux ħaġa li ħarġet hekk u poġġew bil-qeda u kitbuha. Ir-Romani ma kellhomx kostituzzjoni miktuba. Jiġifieri qed titkellem with hindsight kif nara kif żviluppat il-kostituzzjoni li kienet moss drawa u il-liġi Romana. Mela maħħol u sistema. Fejn inti għandek il-liġi. Il-liġi kienet issir mod deċentralizzat ħafna. Kif kienet taħdem? Issa ħanati overview, which is incredibly simplified of the Roman Constitution at its smoothest point. Mela, inti il-poplu, l-assemblea, kien jinġabar biex kellu żewġ ruoli. Wieħed jivvota l-gvern, jażel il-gvern. U tu jgħaddi l-liġi. Ara naqra. Issa. Qabel ma nkompli aħjar nispeċifika min kien ċittadin Roman. Min kien ċittadin Roman f'dan il-perjodu kien il-persuna li kien jipparteċipa fil-kampanji militari Romani. Issa, dana ma peress li Ruma ma kellix standing army, ma kellix professional army, osservaw naqra. Għaliex ma kellix professional army? Għaliex dak iż-żmien ma kienx imperu ta' konkwista, kienet imperu ta' self-defense. Għalhom ma kienu jsejħu l-armata meta jkun hemm xi teddida diretta lir-Repubblika. Jekk inti għandek biżejjed flus biex tixtri l-equipment ħadd tieħu sem
u tiddefendi li l-pajjiżek għandek il-vot. Tgħidli mela mhux l-istat kien jħallas l-equipment le. Ma kienx hemm standing army, int kellek tixtrih, kien hemm 5 categories minn xi ħadd li kien jwadda planza li hija xkupa with an iron tip rkisa ħafna għal nies li kienu sinjuri biżżejjed biex jiġillu bħala kavallieri, which would have been roughly the equivalent of a tank today. Imma jekk inti ħadd iġġieled għandek il-vot. U l-idea kienet skin in the game. Jekk inti qed poġġi qed tieħu riskju għal ħajja ta' pajjiżek, inti għandu jkollok il-vot. Inti min int. Klassika, għax wara kollox anke kważi l-ifqar persuna li jista' jixtri xkupa bras tal-anza, mela dawn kollha kienu jintaqgħu barra falqa jivvutaw għall-gvern u jażlu liġi. Dan huwa l-elettorat ġifieri. L-elettorat, il-poplu Ruman. Issa nispjega żied fuq hekk. Issa il-gvern kien jintgħażel biss għal sena. Semgħu din. Sena biss. U once li għaddit is-sena, int ma tistax terġa' toħroġ għar-rol fil-gvern qabel ma jgħaddi sentejn. U ma tistax toħroġ għall-istess rol qabel ma jgħaddu 10 snin. Mhux tal-li hekk, tal-il-poteri tiegħek tant kienu limitati li f'ċertu karigi tal-gvern kien hemm 2. Pereżempju hu l-Prim Ministru, kellek 2 konsli. Il-konslu huwa l-ekwivalenti tal-Prim Ministru. Prim Ministru, kellek 2. Issa, biex issir xi ħaġa kellhom jaqblu t-2 li huma. Il-vantaġġ kellu dak li jgħid le, veto, I forbid. Mela, ara naqra, immaġina. Iż-żewġ konsli qegħdin hemm biex qishom jiċċekkjaw fuq li. Eżatt. Mela inti għandek. Immaġina Robert Abel għal Bernard Grek biex jiġu xi ħaġa, it-tnejn li huma jridu jgħidu iva. U ħafna nies jgħidu għax din narawha riflessa fil-liġi tagħna wkoll li ħarġet minnhom. Din l-ineffiċenza ħala ta' ma għaliex din l-ineffiċenza. L-idea ta' din l-ineffiċenza li twaqqaf il-gvern milli jkollu il-poter ta' re jista' jieħu deċiżjonijiet u joqtol jabbuża. L-ineffiċenza hija edha fis-sistema apposta biex tissalvagwardja kontra t-tiranija spjega. Eżatt, preċiżament. Infakkarkom, inefficiency is an engineer's value. It is not a value of a Republican Roman Constitution. Bil-kontra, checks and balances u breaks huma hard baked into the Roman system biex ma jsir xejn kemm jista' jkun. Però x'inhu il-problemi b'dik is-sistema? Issa niġi għaliha problema. Mela, inti il-gvern tant kien limitat u marbut jitek jiddum sena, checks and balances and so on. Laqas għandna kelma propju għal-gvern Ruman kien taklita ta' magistratus u imperium. U il-frażi li tiddefinixxi il-stat Ruman senatus populusque Romanus m'hemmx referenza għall-gvern. Ma jistemmix il-gvern. Senatus huwa sort of presidential council. Illi once li inti tispiċċa mill-gvern, jekk inti intażilt, tirbaħt elezzjoni, intażilt għamilt sena fil-gvern, inti għandek dritt tidħol fis-Senat. Is-Senat kien advisory body. Kellu awtorità fuq il-militar. Jista' jordna gwerer barranin. U kellu wkoll awtorità limitata fuq il-flus. Issa, ara naqra. Jekk il-gvern jrid liġi, mhux bħal Robert Abela jseħħ il-partit ħanaddu din il-liġi, le. Il-gvern jimur fuq is-Senat. Li kienu l-kollegi tiegħu u nies li kellhom esperjenza jgħidulhom isma'. Jgħidulhom aħna għandna din sitwazzjoni, aħna nistgħu nappellaw il-poplu biex jivvota fuq dan il-liġi, u s-Senat jiddiskuti, jaħsibha, jwieżen il-pros u l-cons, u mbagħad inti għandek din il-liġi hija legali taqbel mal-liġijiet l-oħra Rumani jew fl-aħħar jgħidu iva jew le. Jekk iseħħ iva, mhux ħajgħaddi għall-gvern tgħid mhux hekk iseħħ il-poplu. Jipproponilhom u l-poplu jivvota iva jew le. Mbagħad inżidu checks u balances. Il-poplu rebaħ id-dritt li jkollu żewġ persuni, tribuni plebis, li jistgħu jivvitaw jew il-poplu. Tribuni plebis. Jekk inti il-poplu Roman jgħid iva
għal liġi u tribunus plebis jgħid imma dan il-gvern ikkorrompihom xtrom. Jew tinġib magħhom, jew kellha ħajjaddi xi liġi jgħid le. Ma mhux iktar faċli l-gvern jikkorrompi lil dawn iż-żewġ tribuni plebis mill-poplu sieħ. Ma xil-biċċa jgħadin it-tribuni plebis kellu vito fuq xulxin. Okay. Inti kellek sistema l-ħin kollha tivvito jgħalli l-annifisa. Jiġifieri, effettivament, so what? Jikkorrompi għalhekk kellek 2 tribuni plebis u Rumani kienu jaħsbuha kif kienu dejjem pratikament naraw l-istorja kulħadd imqabbad ma' xulxin, maximum chaos, decentralization of power, ġifieri għandek 500 sena fejn imma is-sistema tant ħadmet illi Nista' nsaqsik, is-sistema speċna inti kif qed kejjel li s-sistema ħadmet. 500 years. Eżatt, longevity, kont se nsaqsik. 500 years. Però għajr il-longevità. Hemm kejli jħur li nistgħu. Okay, Iva, pereżempju, Polybius li kien Grek u kiteb ktieb fuq l-istorja Rumana għandu wieħed mill-volumi fuq il-Kostituzzjoni Rumana għalhekk għal l-ebda stat li nafu ma kien jiflaħ 3 gwerer bħal gwerer puniċi kontra il-Kartaġiniżi. Gwerer fuq livell għaliex rabħuha ir-Romani u l-Kartaġin minħabba s-sistema kostituzzjonali tagħhom. Illi kienet kapaċi tippreserva kemm il-libertajiet tal-poplu ma anke tiġġieled emerġenzi. Ċiċerun stess qal il-preġu kbir il-Kostituzzjoni tagħna hi li it is tried and tested over hundreds of years. Dak li ma jaħdimx eliminajnieh. Dak li jaħdem irfinajnieh. L-ikbar benefiċċju tal-li ħareġ mill-kif joperaw l-istat, jew kif kienu joperaw l-istat ir-Repubblikani Rumani kien il-fatt li tallimna ħafna affarijiet dwar kif għandna niggvernaw u għadna sal-lum. Dubju mal-primer, aħna mhux hekk meta aħna we still pay lip service Repubblika. X'inhi r-Repubblika? Ara naqra l-responsabilità ta' min juża Repubblika bla doċ. Repubblika tfisser il-proprjetà ta' kulħadd. Mela meta r-Rumani kienu jseħħu l-istat ir-Repubblika jgħidu l-istat hija l-proprjetà taċ-ċittadini kollha. Qed jseħħu l-istat u fil-fatt hija terminu legali Ruman, Repubblika, l-art tal-poplu. L-art tal-poplu, jiġifieri qed ngħidu l-istat huwa l-art mhux tal-gvern. Mela ġa ngħidu, jiġifieri l-idea u fil-fatt dan illi ħoloq problemi kbar u mbagħad għalhekk inti meta inti Ruma b'tissib ruħha b'imperu u ma kellix is-sistema legali biex inti tipproċessa l-imperi, il-politikanti bdew jmorru jiggvernaw il-provinċi, hemmhekk ġej l-kelma gvern mill-Latin, gubernator. Gubernator kien il-president ta' provinċja, ma kienx gvern, imma dawn il-gvernaturi, il-politikanti Rumani li bdew jmorru jmexxu provinċi fejn ma kienx taqa' il-liġi Rumana. Fuqhom kienu jmexxu jisom rejiet, akkwistaw poteru flus trement, imma bdew jiġġieldu bejnietom u waqgħet is-sistema Rumana hemmhekk kienet id-difett jiġifieri dawna peress li il-Kostituzzjoni Repubblika kienet intenzjonata biex tkun Kostituzzjoni liberali għal belt ċkejkna li ma kellix ambizzjonijiet imperjali. Meta tul ta' 500 sena kulħadd jattakka u tirbaħ saret imperu mbagħad kien hemm il-kolas. Imminti xorta inti ma tneħħix il-preġu ta' dak li jagħmlu plus il-produzzjoni tal-akbar framework ta' regoli impressjonanti li għaw fid-dinja. Għaliex il-mekkanizmu tal-liġi Rumana hija l-uniku mekkanizmu li mhix il-kapriċċ tal-mexxej. Għaliex inti meta nitkellmu rule of law, xi tfisser inti hemm żewġ tifsiriet tagħha hija l-applikazzjoni universali l-istess. Jekk inti konslu ta' Ruma, it-tfal tiegħek ittradew l-Repubblika Rumana, int ħaddihom l-istess kastik li jieħu ħaddieħor toqtolhom. Taqsamlek qalbek jew le, number one, ġifieri dik hija applikazzjoni universali minn tiegħek oħra. Inti l-liġi Romana ma tistax tbiddilha hekk, proċess jaqlalek f'wiedek. In Bitcoin terms, proof of work.
Kemmi differenti li inti tista' ċempel erba' ħbib tiegħek parlamentari, jew kella isma' ġbin, aħna għandna bżonn dil-liġi, jew kella isma' ġbin. L-interess tagħna vvutanna u mbagħad għandek dak u nagħmlu konsulentew. Il-Madonna meta inti għandek sistema fejn kulħadd jitqatel u jiddefendi il-libertà tal-Repubblika, extremely difficult, fil-fatt mbagħad aħna naslu għal punt li meta Ruma ssir imperu, fil-liġi Rumana hemmhekk jispjegaw hekk il-poter tal-imperatur jagħmel il-liġi. Aħna ma nistgħux niddubitaw li l-imperatur għandu il-poter jagħmel liġi la l-poteri tal-imperatur ġejjem mill-liġi. Dina ma nisimgħuhom kienux. Aħna fil-kulturi l-oħra kollha l-poter li tagħmel liġi ġejja x'inti għandek poter de facto. Ma dan anke fi żmien l-Imperu Rumani tiddefendu l-awtorità leġislattiva tal-imperatur in termini li hemm il-liġi fuq din hija rule of law. Fi prattika, mela, naħseb xaħġa li xtaqt spiex nestrapola minn da kollu l-iktar ħaġa li insib fascinu fija huwa li dan il-moment fl-istorja tal-bniedem fejn il-bniedem kważi divorzja li l-nifsu minn tendenzi primordjali ħafna għax aħna tipo meta konna għadna ċimpanzi un bat sirna xadina bipedi kienem dejjem eċna f'ġerarkiji fej fil-quċċata tal-ġerarkija ikollok l-alfa u dak l-alfa fieħet instanzja il-kunċett tal-poter. Mela f'xinu. Il-bażi tal-liġi Rumana li kien jirrikonoxxi dak li bej wieħed u ieħor aħna nistgħu nsejħu il-liġi naturali. X'inhi il-liġi naturali? Il-liġi naturali mhix il-liġi tan-natura. Aħna l-eħfef definizzjoni li ħadd jifhem kulħadd tal-liġi naturali huwa mela ħobb il-lajrek bħalek innifsek, roughly speaking, il-golden rule. Ċiċerun jiddefinixxi hekk ara naqra l-aktar definizzjoni brillanti u ċara. Vera quidem lex est recta ratio congruens naturae. Il-liġi veru hija ir-raġuni kongruenti ma' natura. Mela għandek metrika ċara u tonda ta' xin il-liġi veru u allura inti ma għandekx fejn tittiżlu għax pensa xi jkollok definizzjoni iżjed imma l-liġi fil-kulturi l-oħra liġi huwa il-kapriċ tal-mexxej. U hawnhekk jiena għandi argument mal l-idea ta' rule of law kif hija espressa Malta. Għaliex? Għax idea tagħhom hija good governance. There cannot be good governance. Ir-Rumani qalu naċċaraw tonda, governance is always a danger. Li inti titkellem fuq good governance hija oxymoron bħalma tgħid immortal youth. Okay, I think hawnhekk għandna bżonn fis-sens mela qed nitkellmu fuq ħafna partiċelli differenti. Mela inti għandek il-Senat li huwa advisory body. Le, advisory body bejwet u ieħor. Huwa l-advisory body li jinforma il-gvern. Issa il-gvern, xieġi il-gvern f'din l-istruttura kollha? Għax speċta il-gvern huwa il-leġislattiv, le? Le, il-gvern il-leġislattiv huwa il-poplu. Il-gvern huwa grupp ta' nies li kienu jsejħulhom bejwet u ieħor magistratus li kellhom li jħutu kellhom imperium l-awtorità li f'każ ta' emerġenza jaqdu armata. Magistratus ma kienx jfisser preċiżament maġistrat. Il-funzjoni tal-gvern x'inhi ġifieri? Il-funzjoni tal-gvern fis-sistema Rumana kienet ta' amministrazzjoni tal-beni tar-Repubblika tal-beni tal-poplu li allura kellhom l-obbligu ta' dak li aħna nsejħu bonus pater familias. Ġifieri huma l-amministrattiv. Ejwa, u hekk il-kelma minister jfisser għaddej. Ġifieri fil-kuntest preżenti. Il-ministri għalleċu il-Prim Ministru jġibruħom jisu għallat, infakkarkom. Kelma minister jfisser għaddej. Għaddej ta' sovran, minnu sovran. Il-poplu huwa sovran. Ftakruha. Issa men, għax din it-taħdida u kun il-mikrofon,
kemm kunna ta' korġu tal-mikrofon. Mela, din it-taħdida qed nippruvaw naslu għal kif l-evoluzzjoni tal-istat, nittama li qed nuża it-termini ġusti, influenzat il-mod kif inħarsu lej il-flus, jew kif evolvew il-flus, u kif it-teknoloġija influenzat dan kollu. X'nistgħu nieħdu minn din il-parti tat-taħdida li tinforma number one din id-dinamika. Fis-sistema deċentralizzata tal-Kostituzzjoni Rumana, l-istat mhux il-gvern. L-istat huwa biss għaddej tal-poplu. Fil-fatt, x'inhi id-definition ta' stat? U ċiċerone jgħidilna wkoll, tajjeb ħafna. Stat hija poplu li jiddeċiedi illi jgħix fl-imkien fl-istess ambjent fiżiku taħt set ta' liġijiet illi jħorġu mid-drawwiet u t-twemmin tiegħu. Dak huwa l-istat. Il-gvern huwa il-qaddej tas-sovran tal-istat li huwa il-poplu. Din hija kruċjali. Imma barra mis-sistema Rumana inti ir-rejiet, il-farawni, l-imperaturi dejjem let tasemmuhawx. Għalma jgħid inti għalhekk inti ir-Repubblika Rumana hija daqshekk differenti minn kwalinkwa ħaġa oħra li kien hemm. U anke l-imperaturi Rumani kien. Però ma tarax eku ta' dawn l-idejat pereżempju fil-Kostituzzjoni Amerikana? Bla dubju. Kif tipo aġixxa Washington. Kien naħseb influenzat ħafna minn dak kollu li qed tgħid inti. Bid-differenza illi il-Nordiċi, l-Ingliżi u l-Ġermaniżi għandhom viżjoni ta' dinja klassika, kif jinterpretawha mill-lenti tagħhom li jibqa' in-Nordiċi, mela issa ħaniġu għall-barbari ġbidel kollox. Meta anke l-imperaturi Rumani kienu jirrikonoxxu l-liġi b'xi mod jew ieħor, meta ġew il-barbari, ġew ir-rejiet barbari, ġew il-prinċipju princeps solutus legibus. Ir-re huwa maħlul mill-leġijiet. Il-liġi ma torbotx ir-re. Għawek kien hemm l-inverżjoni tal-idea li l-poplu huwa s-sovran tal-istat u issa sar individwu s-sovran tal-istat. Ejwa, mhux bissek. Imma anke l-idea Rumana li l-imperatur għandu poteri leġislattivi għax il-liġi ittieħ dawn il-poteri, anke l-imperatur huwa taħt il-liġi effettivament ġew il-barbari qed jgħidu le ir-rejiet huma maħlula mill-liġi, il-liġi ma torbotx ir-re. U dina nibqgħu narawha, jiġifieri fil-pajjiżi nordiċi, jiġifieri anke. Pajjiżi nordiċi qed tgħid l-Oċċident? Jiġifieri il-barbari, dawk il-pajjiżi li aħna nistgħu nsejħu barbari. Jiġifieri dawn huma Indo-Europeans, bħal Rumani l-istess, inti is-Sassoni, il-Ġermaniċi, Skandinavi, and so on, these are Indo-Europeans. Imma Indo-Europeans li kellhom kultura iżjed primordjali minn tar-Rumani, jiġifieri jagħmlu l-claims, mbagħad jiġifieri Washington and so on. Jiġifieri all right, fine. Imma b'xi mod jew dejjem għandek concentration and centralization of power. Per eżempju l-fatt li għandek għandek limitation of term fil-każ tal-President Amerikan, ma effettivament għandek xi 8 snin. What kind of plus li għandek per eżempju l-fakultà tal-impeachment. Għandek l-istorja reċenti ta' Nixon li kienet jaffaċċa il-possibilità tal-impeachment u minn flok għażel. Menti mbagħad għandek il-partiti jitlu fin-nofs and so on. Fis-sistema Rumana ma kellekx partiti artikolati. Imma jiġifieri imma fis-sens nammaġan li xorta kienu hemm xi xorta ta' tribalizmu. Imma għandek raġun fis-sens li tgħid li hemm l-eku we pay lip service to it imma reġa' fir-Revoluzzjoni Franċiża. Revoluzzjoni Franċiża neħħiet ir-re verament inti uħolqot ir-Respubblika, imma ir-Respubblika tar-Rivoluzzjoni Franċiża għandha l-poteri monarkiċi.
U dan għaliex mis-16th century il-qudiem inti għandek l-invenzjoni ta' gunpowder, jibda jkollok steam, jibda jkollok steel and coal and central banking. Il-fda għada fej qabel fil-Medju Evu, alright, il-re kien jgħid jiena il-liġi ma torbotnix. Imma effettivament in-nobli u l-Knisja kienet jgħidu għaxbin taqbdu minn onqu u effettivament taqtalu rasu janka. Imma mbagħad mis-seklu 16 il-qudiem ir-re jibda jikkontrolla gunpowder, steam, central banking, waħda inti jista' jikkonċentra l-poteri kollha fidu inti how can you stop gunpowder and steam dak iż-żmien. Mbagħad central banking jidħol fl-aħħar issa b'mod fejn inti l-poteri assoluti tar-re narawhom ukoll jidħlu u jaffettwaw il-flus. Però b'xi mod daw il-qawwiet monarkiċi fl-Ewropa mill-Romanovs, Louis XVI, ġew sfidati u anke tilfu setaħ tagħhom mod brutali ħafna. Anke sforz l-affarijiet li qed tajt inti gunpowder, l-steam. U x'ġara wara Le, ma ħreġniex b'sistema perfetta. Imma min ħa post ir-Romanovs? Le, dik fil-fema tiegħi kienet l-ar soluzzjoni. L-istess ħaġa, inti għandek, jiġifieri inti għandek entità li għandu l-istess qawwiet monarkiċi mhux hekk qar minn hekk. Però mhux hekk bieħa. Speċa l-idea kienet speċa hemm kważi speċa sfumaturi ideoloġiċi ma daw l-istat tal-poplu, tal-proletarjat, eċetera, eċetera. Però ovvjament ma kienx hemm is-sistema raffinata li kellhom ir-Rumani forsi. Imma inti m'għandekx jiġifieri inti Rivoluzzjoni Franċiża ma ġabit ċentralizzazzjoni. Għax qed naqbżu minn rivoluzzjoni għal oħra. Imma inti l-istess ħaġa. Insomma, ma naħsibx li r-riżultati kienu l-istess. Le, imma ara naqra, inti xorta għandek l-emerġenza ta' forma oħra ta' stat li huwa ċentralizzatu b'saħħtu ħafna. Jiġifieri l-Imperu Franċiż ta' wara Louis XVI kien ħafna ikbar milli kien ta' inti xorta għandek inbilli aħna nsejħu la Repubblika li mhix Repubblika xejn, inti għandek il-gvern li b'xi mod ieħor huwa f'kontroll assolut tal-istat. Le ta' semwa, il-gvern huwa l-istat. Le, ma dak Louis XIV għala qabel il-smittat twil. Isma, ħanaħdu pawza żgħira. Inħoss li ħanamel naqra survey imbagħad it-tagħdita pjuttost komplessa. Ħalli nara kemm xi toqob li għandhom bżonn xi naqa' xaħx. Għalfejn sirt patrun? Sirt patruna għax il-kurzita jelbitni. Kien hemm sens kbir ta' komunità tal-patruni u rrid li nkun parti minnha. Illum il-ġurnata kollox fast mill-fast food, fast fashion, ngħixu 15 seconds at a time fuq TikTok. B'fdaqa waħda podcast li inti tista' tara repeatedly. Imma hija satej, hija 3 siegħat, hemm id-debt. Qed jistaqsi mistoqsijiet li kulħadd trid li jiġu mistoqsija. Allura why not? Pero naħseb li iktar raġuni importanti li ġelitni nafas dik il-buttuna biex nissottoskrivi bħalma jenfasizza ħafna Jon u naqbel miegħu kompletament. Għandna nuqqas kbir taħseb kritiku. It-tip ta' taħdidiet li Jon ikollu ma' diversi nies huma ta' valur enormi għas-soċjetà Maltija u għalina. Il-fatt illi meta ssir diskussjoni issir fil-fond u mhux b'mod superfiċjali u naħseb li dak jagħti lok ukoll ħafna għal ħsieb liberu. Jeduka lin-nies li għalkemm persuna ma taqbilx magħha xorta tista' tiddiskuti. Diskussjoni profonda, midlok ta' jekk xatt provi ħarb il-mistaqsija. Terġa' ddur, terġa' saqsih sakemm tieħu risposta. U naħseb li Jon l-istil uniku tiegħu qed immiss ma' ċertu nervi li ħadd ma kien qatt miss qabel. Aw bżonn li ħafna iktar nies jibdew jisimgħu u jappoġġjaw il-podcast. Finalment, titil flus man biex tagħmel anything. Għal xi ħaġa li qed nieħu ħafna sigħat ta' knowledge minnu, ħafna sigħat ta' entertainment kultant ukoll. Jien personalment rajta worth it. Frankament imbagħad you have to put your money where your mouth is. U jekk jiena qed nieħu pjaċir u qed ningawdu qed nitgħallem, jekk irid tiżjed, mela da mhux qed ngħidu eluf, qed ngħidu ftitu. Mela, lura mill-break.
qed nitħattu dwar li kien hemm dan il-mudell ta' deċentralizzat ta' kif l-istat kien jitmexxa. Li wara il-waqa tar-Repubblika Rumana morna għal stati fejn dawn is-setat politiċi kienu ġew ċentralizzati. L-ewwel bil-monarkiji u mbagħad illum il-ġurnata xorta huma ċentralizzati minħabba kif inhu imsawwar il-gvernijiet kif nafuhom illum fil-punent. Aħna nsejħulhom repubbliċi. Aħna Malta nsejħulha Repubblika li b'servisi magħna d-demokrazija. Okay. Fej tixtieq tmur biha anti din it-taħdita, il-parti tat-taħdita? Ok, naħseb issa nistgħu nerġgħu morru lura t-tema oriġinali tal-effett ta' dawn il-forum konstituzzjonali fuq il-flus u fuq l-inflazzjoni. Sewa. Tajjeb, issa ħan nistaqsi mistoqsija lilek, ħan nara kemm inti attent. Pressure. X'tifhem inti b'inflazzjoni? Mela, inflazzjoni huwa meta ikollok fis-suq ħafna iktar tokens milli għandek servizzi u prodotti. Eżatt. Dak li fisser, mela, proset, well done. Mela, kif jiena kont qed nispjega mill-bidu, jiġifieri s-sistema monetarja ferja din. Jiġifieri għal kull obbligu differit for every unit of money, there is a corresponding token. Sewa. Okay, represented one-to-one. Fil-fatt, nsibu bankiera liberali li jgħidulna illi mhux problema jekk ikonna inqas tokens mill-money, il-problema jekk ikonna inqas tokens mill-servizzi. Li konna inqas tokens milli jkun hemm products and services. Sewa. Ix problema? Problema huwa meta jkollna iżjed. All right? Dik il-problema. Għaliex jekk inti per eżempju tajtni xkora qamħ and that cost you say 100 hours of work. Mbagħad inti l-monita li għandi issa tiswa 100 hours of work. Mbagħad jiġi l-gvern jipprint jeżjed f'daqqa waħda miżjed moniti, allura saret tiswa 50 hours. Inħan iġi fuq Jon, intik monita li tiswa 50 hours u noħodlok 100 hours of work. X'għamiltlek lilek? Sraqtna 5 sigħat. Sraqtek. Xrobtlok demmek, ħinek u ħajtek. That is inflation. Għalhekk l-inflazzjoni hija immorali. Tiċċajta. Sewa. Issa, fil-fatt mhux tal-inflazzjoni hija immorali, imma li kieku jagħmilha l-individwu kif? Billi jistampa flus folots. Alla waħdu jaf x'penali hemm. Mela inti jekk inti tagħmilha, alla waħdu jaf kif jiġġiżżuk. Il-gvernijiet, il-Banek Ċentrali jistgħu jagħmluha. Meta bdiet? Mal-ewwel, ħanejdukom xi tfittxu u turu l-udjenza. Ancient coins. Ħanurikom kif bdiet mal-ewwel, mela ħarġet token. Mela, għabdu waħda minnhom, jiġifieri. Mela araw naqra li huma uneven around the edges. Taf għalfejn? Għax meta kienu jidħlu lura fil-mint, ir-rekin jordna li għaxruhom ftit. Jiddu ftit shavings minnhom. Jitlax tana iħallsu b'taxxa. Ħallsu b'taxxa, l-iskjavi tiegħu kienu jobborxu naqra shavings, joħorġu il-moniti x-xejvjati jekk. Mbagħad ix-shavings jieħdu ida u buhom u joħorġu iżjed coinage mal-ewwel bdiet. Jiġifieri laqqas għandek ir-ratt tas-salib ta' coinage. Il-gvern għalfejn jagħmilha dik? Għax inti għandek benefiċċju enormi u x'inti qed toħloq moniti oħra għodda għalik. Biex iżdid l-spending power tiegħek. Mela inti meta inti mix-shavings ħloqt moniti f'daqqa waħda, ir-reħa iżjed moniti milli daħlu bit-taxxa. Però m'hemmx catch-22 hemmhekk. Ħanara x'inhi? Fis-sens li jekk jiena qed nitfa' iktar tokens fis-suq. Però fl-istess ħin, by virtue of me doing that, il-valur tat tokens li qed nitfa' fis-suq qed jonqos. Imma mhux immedjatament.
Immedjatament. Fl-ewwel xahar qabel ma jenduna. Ġifieri s-serqa ssir f'dak il-perjodu sama. Di li xtaqt inkun naf. Kif titkejjel kemm hemm servizzi u prodotti fis-suq? Speċa kemm hemm coiners nista' nimmaġna. Fil-fatt Hitler kien jagħmilha. Meta uża sistema brikkuna ħafna ta' inflazzjoni biex jagħmel inflation mingħajr ma jidher li jagħmel inflation, nista' nispjegalek. Però tista' tweġibni di preżentament ma nafx hemm xi entità, hemm xi formula, hemm xi somma li tinħadem li tispjegalna kemm hemm minn daw is-servizzi u l-prodotti fis-suq. Jilabu ħafna b'mod statistiku ma jiena fġaħalla. I mean, per eżempju, inti ħadd inkludi AML bħala servizzi. Anti-money laundering. Anti-money laundering. Inti, how economically productive is AML? Ħalli ma nidħolx fiha. I mean, what is economically productive? Inti you have survival, that is economically productive, and research, innovation, development, breakthroughs. I mean, come on. Anyway, ħalli morru lura for ancient coinage. Inti rev daqqa waħda, jek għala mit-taxxa jgħanejdu 10,000 munita, u għax barra xom kollar nexilu jiddobba 500 oħra. Daqqa waħda, re għala 10,500 munita. Imur jom fuqom, dak xar, in-nis ħajtuħ il-valur pari passu, ma bat in-nis jibda, oj, mela jiena għalli xkora għamk li għandi ħanaċċetta dik. Allura ġart, tritini t-nejn minn dik. Jibda inflation. Dik l-ewwel. Mod ieħor ta' kif kienu jagħmlu inflation ara naqra. Iħaltu. Mbagħad jagħmlu alloys. L-istorja famuża ta' Archimedes. Heureka. Meta ir-re ta' Sirakuża qallu isma' ejja law Archimedes. Jiena tajt din il-biċċa deb il-goldsmith tiegħi u qed li jagħmel li kuruna. Imma naħseb li fottini. Għallu, ċekja li inti, uħabbar rasu, Archimedes u sakemm skopra il-prinċipju ta' buoyancy. Skopra li l-goldsmith tiegħu kien ħallatlu verament id-deb with a base metal. Jiġri damma l-ewwel qed ngħidlek bdew jagħmluha. Governments will never resist corrupting the money supply. Robbing you blind. Ħalli nagħti eżempji oħra ta' hyperinflation famużi fl-istorja xi importanti ħafna. One, iċ-Ċiniżi. 600 AD, iċ-Ċiniżi inventaw paper money. Minn dakinhar, iċ-Ċiniżi kien ikollhom short-term economic booms followed by total failure. Ċiklu ta' booms and busts. It's still in progress, number one. Number two, notorjament, African slavery. Sekonda, il-boom and bust. X'kien jimmotiva il-fatt li niġu f'punt fej l-ekonomija tistaġna, nitfaw xeba flus fl-ekonomija li mbagħad eventwalment. Oriġinarjament mhux hekk, oriġinarjament il-konvenjenza ta' paper money. Illi jibdew jaraw, alright, naħorġu paper money għal-konvenjenza, mbagħad naraw illi għandu short-term benefits għax in-nies jaħdmu iżjed u jonfqu iżjed. Allora ovvjament żid, imma ta' certain point you burn everybody out, boom. Il-bust, xi kawżaħ? Għax inti għandek too many tokens chasing too few goods and services. Għax il-bnieda ma jistax kun daqshekk produttiv li l-aħħar. Process, exactly. Jiġifieri inti ma tistax tonora dawk it-tokens u għalhekk hawnhekk qedlek il-produzzjoni tal-flus hija vjolazzjoni tal-prinċipji kontrattwali pacta sunt servanda that promises must be kept. Issa, jiġifieri il-kontratt sagru bejni u bejnek bil-printing tal-money il-gvern jidħol bejnieti jivvjola din il-pacta sunt servanda and the extra value jieħdu għalih. Seraq lilek, froda lili. That is what happens issa. Għandha mistoqsija Adel. Nistgħu nagħtu definizzjoni żgħira tal-boom and bust cycle? Mela inti għaliex inizjalment meta inti ħażid likwidità whether it's real or fake, inti f'daqqa waħda ħajkollok iżjed spending and iżjed economic activity. Imma that is illusionary if that liquidity is not proportional to the amount of goods and services.
Jiġi l-moment fej kull jiddawar flus finti fej kulħadd imbagħad jgħajja jikkolassa u ma jistax jisservissja l-obbligazzjoni pum. Il-boom reċenti ekonomiku Malti. Le, mhux ħan idħol hemm. Għalissa, kronoloġikament, għax issa nsemmi episodju ieħor importanti ħafna ta' hyperinflation biex in-nies jifhmu l-iskala tal-orrur. African slavery. Kulħadd jitkellem fuq African slavery, l-malinità and so on. What caused it? Hyperinflation. Għaliex? Mela, nisimgħu din. Mela, sa 16th century, Africa was incredibly wealthy. Ġifieri kien hemm kingdoms in Africa so wealthy li għadhom kalkulat li they might have been the wealthiest kingdoms of all time. Kien hemm re minn West Africa mar pellegrinaġġ Mekka. Waqaf il-Eġittu tant wadda b'deb lin-nies li ironically kkawża inflazzjoni bid-deb. So, Africa was very wealthy. Jiġu 16th century and European explorers jaslu l-Afrika. Jiskopru li fl-Afrika the main means of international exchange kienu glass beads. Li kienu għamlu l-Feniċi, Romani, Eġizzjani. Daka it-teknoloġija għan-nies tal-punent was very well known, very cheap. Għal-Afrikani le. So it served very well. It was a token which they couldn't inflate, so they had a prosperous economy. L-Ewropej xina il-lostra how lucky. Ibda print ja xkejjer, ibda mex xkejjer ta' glass beads, mur l-Afrika wixtri kollox. Within a few decades, Afrika fallit, beda ġuħ, ġlied, gwerer, l-Afrikani ġillu kontra xulxin, jaqblu xiex, u jbijaw il-xulxin to slavery. Mela. I mean, all Africa was ruined and sold into slavery because Europeans inflated their unit of exchange to kingdom come. Issa naslu għal-każ ta' 16th century Spain to show that even gold is not enough to protect from inflation. Il-problema li għandhom nis jaħsbu li gold is the best kind of money because it is the most limited. No. Scientists know gold is manufactured in the stars. Anke mirrit, Elon Musk illum jista' jitla jġib meteor mimli għad. What would the effect be on gold money illum? Mela 16th century, Spanja kienet is-superpower ta' dak iż-żmien, the United States of today. Aħna nisimgħu fuq the Spanish-Turkish Wars, l-Ispanjoli kienet jżommu torokek u jirbqu d-dinja kollha u jaħtfu d-dinja kollha with their other hand. They discovered South America full of gold mines, ferħu. U bdew jġibu deb tunnellati u jagħmluhom flus. And out of gold, they produced more tokens than there were goods and services. Within 60 years, Spain failed and went from a superpower to a third world power, which it virtually is today, showing how even on the hardest form of money known to today, inflation and hyperinflation can still happen, and how evil are the effects of more tokens than goods and services, which is why Bitcoin is so revolutionary. Absolute affinity. Imma mhux ħanidħol fiha, għax dik hija storja oħra. Mela, bro, ħaniprova. Mela, alright, ma sommarju żgħir, spjegana speċa differenza bejn flus u tokens, spjegana l-inflazzjoni x'inhi, spjegajna d-differenza bejn mudell ċentralizzat u mudell deċentralizzat, spjegajna il-perikli li jeżistu meta gvern ikollu li jett li sempliċement jikkontrolla l-flus u b'konsegwenza ġeneralment meta jaqa' fi kriżi jew ikun irid jagħmel boom kif qed jgħid kif sħaq dwar iċ-Ċiniżi jipprinti aktar flus u l-konsegwenza ta' dik hija inflazzjoni li twassal għal hyperinflation. X'tista' dawn l-affarijiet kollha li għadna dwar l-istorja dawn l-funzjonijiet x'għidilna dwar is-sitwazzjoni tal-lum? Morru lura l-World War I. Fil-fatt, is-sitwazzjoni tal-lum inħolqot 100 sena ilu. Ġifieri dan huwa s-seklu ta' flus tal-karti u s-seklu ta' crimes against humanity u genocide. Mhijiex kombinazzjoni. Marbutin it-tnejn li huma. Mela, ħanuża terminu. Fiat money. Nispjegaw xi jfisser fiat.
Fiat huwa ġej mill-verb Latin fio li tagħmel. Mela, fiat jfisser let it happen, meta gvern jgħid. Mela din hija biċċa flus bir-rida tiegħi. Let this be money. Fiat. Allura fiat monetam. Let this be money. Got it. Okay? Mela, karta mhijiex prodott jew obbligu fuq prodott jew servizz, which is honest money, laqas hija a token li hija one-to-one ma' obbligu. Id-dam beda jipprintja l-flus, issa nistaqsi mistoqsija. X'in id-differenza bejn ejja ngħidu nota tal-gvern ta' 100 euro bejn il-valur nominali u kemm switu biex jipprintja? Eżaġerat, tipo xi 99 euro, iktar. Mela, ejja ngħidu switlu euro biex jipprintja. 99 euro ma. U il-valur nominali huwa 100 euro. 100 minus 1, il-bank ċentrali has pocketed 99 euros minn fuqek. That is fiat money. Issa, dit minn World War I. Qabel World War I, is-seklu 16 kien is-seklu fejn il-pajjiżi Ewropej pjuhom kienu on the gold standard. Tant kienu on the gold standard li pereżempju il-British pound, right, karta kienet ippegjata one-to-one mad-deb. In 1914, l-Ingliżi kienu qegħdin jamministraw l-Imperu Ingliż sħiħ with 35 million pound sterling worth of gold. Daqshekk. It is the biggest empire humanity has ever known was being run with 35 million pounds circulating in it. Somma incredible match kekna. Ma, żos mistoqsijiet, one, x'inhu l-gold standard? Two, għalfej minkejja li l-gvern Ingliż kellu li jekk irid jista' jistampa aktar flus, però dik l-għażla m'għamilix. Għax dak iż-żmien kien hemm il-liberalizmu klassiku tal-Ingliżi, kapitalizmu, free trade, mill-liberalizmu klassiku and so on. U għal-kemm żmien prevala dan 1844. Għandek il-Peels Act ta' 1844. Sa, ġifieri fuq medda ta' issa ngħidlek stenna ftit inqas minn 100 sena sa din hija kruċjali. Sewa. Immaġina inti, ġifieri dan huwa punt importanti ħafna, meta l-Banek Ċentrali jridu nipprintjaw iżjed biex nistimulaw l-ekonomija. Imma l-Imperu Ingliż kien għaddej with just 35 million pounds sterling. Allora, inti something does not square up. This is historical fact. Bdiet World War I. Waħda mill-akbar traġedji fl-istorja tal-bniedem. At that point, modern nations were all pegged to the gold standard. Più o meno. Ġġara. Do you all understand what the gold standard is? Mela inti, meta inti għandek il-monita, meta inti għandek, I mean, all right, inti it is inconvenient biex inti ddur b'muniti titaddeb I mean, it's easier to have a note, right? Imma dak il-nota tkun qed tirrappreżenta one-on-one ammont titaddeb u jekk inti tmur il-Bank Ċentrali b'1 British pound, ħajtik 1 British pound worth of gold back. Ħajtijilek. Għattifem? Ġifiri, literalment, il-Central Bank of England is acting as a custodian, lakin noti which can be redeemed one-to-one. Sewa? Right. Issa. Meta bdiet World War I, prattikament il-pajjiżi żviluppati li kienu qed jiġu World War I kienu fuq dak l-standard. Għata x'għamlu? Nafa jena sir. Ideally. Inqalgħu minn fuq l-standard. Why? Biex kun jistgħu jipprintjaw iktar flus. Għaliex? Biex kun jistgħu ħallsu għall-armamenti. That's it. That's it. Ara naqra. Mel inti qabel il-gwerer Ewropej kienu pjuttost limitati. Limitati in scope and in time. Għaliex, għax meta jispiċċalek id-deb, meta jispiċċalek il-flus li ma peggjati to gold, m'għandekx iżjed. You can't fight more. Very limited. I mean, relatively limited. Anka l-gwerer Napoleoniċi kienu relativament limitati. Dana Napoleon kien he used to fund his wars in a number of ways. Veru li mbagħad daħlu il-bankiera, imma among them kien loot. Għalhekk saraq kull ma sab Malta. Imma once it runs out, alright, mbagħad daħlu central bankers ukoll fil-kwistjoni ta'
Napoleon. Ma anyway, diki, imma il-powers irrealizzaw illi jekk ħanibqgħu on the gold standard, money is going to run out very soon and we have to stop the war. X'għamlu? They stopped the redemption of their money into gold. Għalulhom le. Għalissa mħabba l-gwerra, no, you can't redeem it. U mbagħad x'għamlu? Dew jipprintjaw. U jipprintjaw. U jipprintjaw. U batu n-nisa jaħdmu fil-fabriki tal-munizzjonijiet, u batu żgħażagħ irġieli jmutu f'miljuni kbar fil-kampi tal-battalja. Jekk m'għandkomx idea ċara tal-orrur ta' dik il-gwerra, fitxu il-poeżiji, il-letteratura, l-Quiet on the Western Front, il-poet Ingliżi, hemm diversi footage, l-orrur trement. Dak kien ikkawżat bil-fatt li l-gvernijiet Ewropej inqalgħu fuq il-gold standard. Karta kriminali dik, il-miljuni ta' nies li mietu ma' konsekwenza ta' hekk. U ma' wkoll konsekwenza ta' teknoloġija li kienet tippermettilek li toqtol salt nies imma xtrawa waħda. Imma xtrawa tal-flus finti. Fejn batu mela l-irġiel kollha batuhom jiġġieldu jmutu. U dawk li baqgħu n-nisa u ġieli ma stawx jiġġieldu fil-fabriki jimmanifattura isma' din. Jiġifieri inti tibgħat in-nies jaħdmu jmutu għal biċċa karta li inti ma tistax issarraf. That is the scale of the evil. X'jiġifieri ma tistax issarraf fis-sens ta' ma tistax issarraf għax inti all right, inti l-karta xorta kienet tgħid worth £1 worth of gold. Imma jekk inti kellek 35 million pounds of gold in the vaults of the Bank of England, l-Ingilterra ipprintjat 200 million banknotes. So this heralded the age of fiat. Issa. Fin-1917 daħlet l-Amerika, għamlet l-istess ħaġa, però għax daħlet tard fil-gwerra, ġifieri r-riżorsi għadhom kienu friski, il-powers ma setawx jiġġildula. Dan il-bidu. 4 snin ta' gwerer fuq livelli ta' mewt u skjavitu. Ix-sekkelanti qed taħdem 4 snin biex tibni magnet tal-mewt tal-biċċa karta li ma tistax issarraf. Slavery. Inti għaliex taħseb l-Amerikani jistgħu jibnu super carriers ta' $12 biljun. Għax $1 biċċa karta. Magnet tal-mewt. Tiki. Wara l-gwerra, ġara. Wara l-gwerra, iddeċidew jivvendikaw ruħhom il-Ġermanja. Reparations, war debt and so on. Weimar Republic. X'għamlet il-Weimar Republic? Easiest way to pay it out. Print. Ġara, as a consequence of the printing. Inti tant beda jollew il-prezzijiet, għax inti għandek dilution of the money supply, il-nis iġġennet. Per eżempju, marajna l-flus, qed jispiċċaw li qudiem qed jiddubu fidi. Mela jien ma nistax naħdem għall-futur u ngħix b'mod onest. Ix-xala u naħli u narmi l-flus. Dew jiġġieldu. Tistgħu tqabblu ma' xi epoka li intom familjari magħha, nixtri par żraben li jiswew €1000. Imma li nista' nagħmel deposit fuq dar li mhux ħadd tagħmel niskjav omri kollu. Ma nistax. Din nista' ninvesti f'business produttiv. Mhux jipproċessa il-leġiżlazzjoni miġnuna tal-aħħar fantażija li kellu xi MP. Ma nistax. Ġifieri, issa, bdew jagħmlu hekk. Min approfitta fil-Ġermanja dak iż-żmien? Businesses li irrealizzaw x'qed jiġri. Ħadu loans kbar. Dik il-ġimgħa stess li ħadu loans kbar xtraw assi. Biex il-loans li ħadu titilfu l-valur u l-assi olew, ma dan kienu l-minoranza. Bdew ħafna pajjiżi barranin bdew jaraw. Inti kien hemm żmien meta b'xi 5 xelin Ingliżi stajt tagħmel holiday ta' ġimgħa fil-Ġermanja tgħix ta' re.
l-barra jibdew jixtru assi Ġermaniżi bl-addoċ. In-nies spiċċaw jaraw mi fejn ħajlaqtu jisarfu kollox. Family heirlooms and so on. Kien hemm żmien rajt fejn at a certain point bajda fil-Weimar Republic kienet tiswa bli kellek bżonn biex tixtri bajda fil-Weimar Republic kienet tiswa. Dak li kellek bżonn biex tixtri 500 triljun bajda qabel il-gwerra. Li kien impossibbli, ovvjament. Il-flus saru biċċiet ta' karti, ġifieri mbagħad kien hemm falliment. Ġifieri inti kellek it-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija li speċa ġew imposti fuq il-Ġermanja reparations mill-istati l-oħrajn li kellha xċetajt magħhom u b'konsegwenza il-Weimar Republic. Il-Weimar Republic eleġġiet li jisma' dal-unika mod li nistgħu nħallsu għalih huwa billi nistampaw iktar flus. Biex dik kienet l-unika strateġija li kellhom. Ma kellhomx strateġija li naf li jsiru iktar produttivi. L-aħfef strateġija. L-aħfef strateġija u strateġija li ħadu. Issa, però din ma kienx problema li affettwat biss il-Ġermanja. Il-pajjiżi l-oħra sabu li wara li bdew jipprintjaw dak il-flus kollha, ġifieri għandek 5 times the banknotes li għandhom claim fuq id-deb li għandek, x'għanejd? Xejdilhom in-nies, isma' dak il-flus li ħriġna li ħallasnikom. Le, I mean, ma tistax istarfu, għax ma nix biżjed deb. Ħajammettu illi dak li mwiet, ħajdu dak il-lomiet li tilfullu li jidom. Isma ġbin, aħna sraqnikom, u dak il-flus tajnikom, it was a swindle. Fejn mitu u lietkom, jonkela dawk in-nies li spiċċaw jaħdmu xi 16 sija kuljum għal war effort. X'ħajamlu, ma setawx jagħmlu hekk. Allura, ma setawx jmorru lura għand gold standard. Baqgħu bil-karta. Xara. L-effetti bdew jinħassu. Ġifieri huma il-raġuni li baqgħu imbeda divorzjati mill-gold standard kien. Serqu għax tant ipprintjaw. Biex l-obbligu tagħhom lejn iċ-ċittadinanza the citizenry. Ma settawx, kien hemm too many notes, far more notes and could be redeemed with the gold stocks. Okay. So what did they do? They remained where they were. X'għamlu n-nies? Dew jħossu l-effett invisiblement. X'għamlu? Tafaw flushom kollu stocks and housing. Recognize the situation? Ġara, stocks and housing grew and grew and grew. 1929, pop, as everything will do. Laws of physics. Umbat... Was this a worldwide occurrence? Mela. Okay. Umbat, Hitler came to power in 1933. Roosevelt came to power isimaw din. Dik it-tajba, kien hemm Hoover qablu illi he campaigned on intervening in the economy, is it intervention? Roosevelt le. Roosevelt qal, hands off, we're going back to conservative financial and monetary policy. Rebaħ, u skopra, it's far easier, ux tikkontrolla. U xamil, konfiska d-deb. Konfiska d-deb kollu tal-Amerikani. Minkejja he campaigned on the opposite platform. X'inċentivaħ biex... It's the easiest way. Control of money. See? Ma la darba, sekundu għala, la darba il-gold standard kien tneħħa. Għalfej Roosevelt kien inċentivat li juhu id-deb tal-poplu. Għax. Biex u meta kienet juhu id-deb tal-poplu, fl-istessin u kienet jtijom lura dollars. I mean, kuma kienu jettużaw id-dollari. Ma ġveri, Roosevelt mux ġes jiġi għandek juħollok id-deb jikonfiska kulek u jħallek bxej. Le, Itik l-ekwivalenti f'dollars. Le, ħadu d-deb. I mean, l-executive order kienet li kull minn għandu d-deb jew nkella ċertifikati tad-deb and so on, has to surrender it, l-unika eccezzjoni kien għal xi family heirlooms li imma d-deb kollu konfiskat biex ma jintużax bħala flus. U l-US dollar karta li allura tippermetti l-gvern jipprintja li jrid u jgħaddih li ma' industriji li jrid. Inti għalhekk għandek issa Hitler came to power 1933.
Weimar Republic, failure of the Weimar Republic, hyperinflation. Malok rrit joqgħod attent ħafna li ma jagħmilx l-istess żball, ma jhyperinflatejax il-Reichsmark tiegħu. X'taħseb li jagħmel? And it was brilliant, mhux hu ħareġ biha kien central banker tiegħu. Ħareġ voucher. Central banker tiegħu ħareġ voucher tal-karti MEFO illi qal l-korporazzjonijiet li kien tfadlilhom xi cash. Għaltuni il-cash tagħkom jien intikom dal-voucher il-MEFO at 4% interest. That will bear interest. U intom tista' tużaw dan il-voucher biex tħaddmu l-ħaddiema biex jaħdmu fil-fabriki tiegħek. And there were some 12 billion marks of it. Why did it inflate immediately? Because it was interest bearing, 6 billion of them ma ntefqux bil-industrialisti. They kept them there to bear interest. To accumulate wealth. To bear interest. 6 billion l-oħra ntużaw biex jħadmu ħaddiema fil-fabriki tal-armamenti Ġermaniżi. Armament on the slide. Imma mbagħad they started to print more and more and more MEFO. U nofshom kienu jmorru into savings at 4% kontra il-Reichsmark. L-oħrajn kienu jintużaw ma xiġra at a certain point. Those MEFOs have to bear interest. Bear interest in Reichsmarks. What do you think? Il-pressjoni fuq Reichsmarks. Il-pressjoni fuq il-moneta għal foreign exchange Ġermaniża tantoliet. It was one of the things which ignited war. World War II, Holocaust, fiat money, slavery. 1944, meta l-Amerikani kienu Ġifieri inti qed tgħid li waħda mill-affarijiet li inċentivaw lil Hitler biex jibda jespandi kienet biex jimmitiga il-problema tal-inflazzjoni li nħalqet mill-MEFO. Li kienet għadha inviżibbli, yes. So, imma hija waħda biss. Waħda biss, ovvjament u kellu fantaziji espansjonisti and so on, imma ħanejlek, he funded rearmament bluzu tal-MEFO. Right. Ma setax jagħmilha għaliex huma żardax jinflate Reichsmark għaliex minħabba dak li ġara fil-Weimar Republic. Li kiku fl-aħħar mill-aħħar inti ħadet. When inflation happens, finally, the only good thing about inflation is finally central banks and government are going to lose control of money. Right. And the people. Għax inti fl-aħħar mill-aħħar il-poplu ħajdur għal xi ħaġa oħra, jekk inti legal tender is useless, worthless, you need to live. Għoddu l-istorja x'tallimna fis-sens ta' in-nies għal xi iduru mbagħad f'dak il-punt. Whatever works, I mean, okay, inti għandek trade and bartering bħal għandek Zimbabwe and Venezuela, ma fl-aħħar nothing can replace the use and convenience of a sound token, Ġifieri, issa. Fin-1944, kif kienet għedda tispiċċa l-gwerra, inti l-Amerika għamlu l-Bretton Woods Conference fej għal pajjiżi l-oħra isma' ara kemm diffiċli tinvadi l-Amerika. Għax ma ġibbux il-gold stocks tagħkom l-Amerika nieħdu ħsiebhom, aħna nippeggjaw id-dollaru ma dak id-deb. Intom ippeggjaw il-flus tagħkom mad-deb tagħna, so you have indirect money. U kulħadd qal, yeah, fine, great idea, bdew jagħmluha. Which worked for a while, 50s, 60s, 70s, they were extremely productive time. 1971, Nixon ħal parir tal-advisors tiegħu, 15th August 1971, America went off the gold standard, which means that the whole world went off the gold standard. Wait, is this the second time that Nixon that America went off the gold? Usually, America returned to the gold standard at the point. Yes. Okay. They pegged it as 1971, 15th August 1971. Inti, by executive order, Nixon went off the gold standard. U juża l-istess mantra ta' central banking illum. Aħna we keep inflation at a certain rate to stimulate economic development and so on. Il-ħajja ta'kom has been defined by 15th August 1971, going up the gold standard. That is why we are here. Issa,
I suppose jekk inti żomma 2% inflation, gold or paper does not make a difference. Imma xiġri meta inti tibda, you start to deal with international crises by printing money. We're here. Dak li ġara. This is not even COVID, although they printed vast amounts to deal with COVID minn għalihom, ħajsolvu l-problemi tal-COVID, jitsakru kulħadd id-dar, mbagħad insolvu l-problemi li inti kissirt dik il-economic activity kollha by print. It's crazy, it's insane. This is jiena qedtilkom biex taraw ix-shipping globali. And how do you think? How are you going to process? Man inti taħseb illi dak ħaddaħħal il-vapuri għax ma tiżżumjax naqra fuq il-herd bank u turi naqra il-vapuri li hemm qegħdin jistennew biex jitlu l-Freeport u mela inti ħadd faqqas bajk u ħadd ħott u żarma and so on. Ġifieri inti ovvjament minħabba li s-somma tal-inflazzjoni hija iktar tokens fis-suq milli hemm komoditajiet. Servizzi u prodotti. Right? Issa, l-ECB din is-somma jafuha. M'għandi dubju. Tejli għaliex. Okay. Sekonda, din is-somma hija s-somma universali aċċettata għal x'inhi l-inflazzjoni? Is-somma, id-definizzjoni. Well, no. Per eżempju, jekk inti qed tinnota, kull min qed jitkellem fuq inflazzjoni qed jitkellem about rising prices. U din hija waħda mid-distinzjoni li għamilt fil-bidu. Ma jimportantix id-definizzjoni preżenti, jekk inti ħadd titfa' upward price pressure fl-istess keffa ma id-dilution of the money supply, għana ma sax insolvu l-problema. Qed tħawdu, għalhekk qed ngħidilkom il-ġurnalisti u l-politikanti, il-ħin kollu qed tħawdu fuqha. Forget it. Jiġifieri il-problemi tal-gwerra u tas-supply side logistics u l-affarijiet jekk jiġifieri l-umanità għandha is-skills, is-sens u l-esperjenza biex tiħħandel-jom. It might take 18 months, 24 months. Mhux jekk intom ħadd komplu tipprintjaw u tużaw skużi u dan l-affarijiet, imbagħad we cannot deal with it, we have been stretched beyond our ability, imbagħad toqgħodu toħolqu regolazzjonijiet illi all our productivity goes into processing. So we cannot focus on what is really economically productive and beneficial. Intom qed tazzuna. Però il-hyperinflation ma ġraċ. Wait. Okay, hyperinflation ma ġraċ. Jiġifieri inti għandek definitions imma. Okay, so one of the things people overlook is this. There aren't only inflationary pressures, there are deflationary pressures. One of the most powerful deflationary pressures is electronics. Inti kom eżempju komparaw il-computer tal-Apollo 11 li wassal il-bniedem fuq il-qamar. Today, it's laughable. Lanqas il-computing power huwa fqir. Inti dejjem tant qed tikber, jiġifieri intellectual capital and computation, it is becoming cheaper and cheaper and faster. Meta inti twaddab, you take into account computation power mal-keffa siegħat tal-affarijiet, dak qed jinniżillek dak għandu deflationary pressure. Huwa fuq dak li qed jistrieħu l-ECB? Kulħadd, jiġifieri inti għandek l-effett trement ta' ejja ngħidu a computer on every desk. That is ferociously deflationary. Is that because it increases productivity? Mhux hekk, mela inti pereżempju ara dan. Ejja ngħidu kemm kien jiswa dan is-setup 20 sen ilu. Ma kienx ikun. Ma kienx Jiġifieri issa, ejja ngħidu biex nagħti jekk aħna it-technology has deflated by minus 50%, and it has done much more, unthinkably more. Mela l-8% ta' inflation is not 8 above 0, it's 8 above minus 50%. So the real rate of inflation is plus 58%. There, you've got it. Intom ħaddumu tgħidu tparlaw u tillabu b'statistics and so on. You can't hide what's happening. Jekk aħna qegħdin hawn nitkellmu, the cat is out of the bag. U intom government intervention
will always aggravate the problem. You can do nothing. Wage controls, this might parlaw fuqa. Price controls, this might parlaw fuqa. Rent controls, issa ħad tibdew ix-xewxu kontra minorities and so on, tippruvaw toħolqu tiċċentralizzaw iżid il-poter. Centralizing power is the cause of all this trouble. Milli qed nifhem li fl-ekwazzjoni tal-produttività versus it-tokens, min qed jagħmel il-politika, il-policies ekonomiċi qed jieħu f'konsiderazzjoni it-teknoloġija u kemm it-teknoloġija għandha kapaċità li tipproduċi, speċa għas-saħħa tal-argument. Jekk jiena 20 sena ilu kont noħroġ fl-għalqa u f'ġurnata niġbor 1000 tuffieħa, illum il-ġurnata nista' noħroġ b'Maghna u niġbor 20,000. Allura jiena ħafna iktar produttiv. Forsi għalhekk li qed jazzardaw li jżidu. Bla dubju, imma jaslu f'punt fejn tant qed jżidu piżijiet b'regulations u jivvintaw affarijiet. Inti fġiħalla, met inti jgħidu għandek IT team ta' text, very highly trained, very intelligent, jiridu jaħdu more innovative product. Inti għaxrobtom. Compliance, u ECG, u human resources, u ħmerijiet, u xrobt 80% ta' resources u tal-ħin dealing dak l-affarijiet. Ta' kif jista' jimmassimizzaw il-produttività tagħhom? Titħadidna dwar, speċa kull sistema għandha bżonn xi kwalità ta' manutenzjoni. Yes, okay, fair. I mean, jiġifieri system of just laws and sensible laws and reasonable laws. Imma ħanejlek, there is serious trouble. Met inti għandek proliferazzjoni ta' liġijiet li qed nitkellmu fuq RegTech, Regulation Technology and Legal Industry. Tacitus jew Suetonius, storiċi Rumani, qalu hekk. Korruptissima Repubblika plurimae leges. Meta l-istat laħaq il-milja tal-korruzzjoni, kellu l-akbar volum tal-liġijiet. Issa deċidu intom minnu l-aktar għaref, ikkux intom, jon kalla il-Rumani. Right. So, ġuri, għana għedin, d-dejja għana għedax forsi naqra responsabli. So, għansaqsi li l-ek, ovvijament, da mux vangelu, għed niddiskutu. Ġuri, inti għatajt li għana għedin fuq l-istess preċipizju li kienu għedin n-nis fil-żmien ta' l-vjammar, per eżempju. Ok, mela, fil-fat, ħanġib xrara ta' tama. Le, għana lifeboat. Il-lifeboat hija Bitcoin. Għalfej? Bitcoin hija s-soluzzjoni ta' dal-problemi kollha, mhux biss hija soluzzjoni monetarja, hija wkoll hija soluzzjoni kostituzzjonali, legali u filosofika. Anka soluzzjoni għal problema tal-internet. Jiġifieri aħna qegħdin għadna nippruvaw niddiljaw mal-problema tal-internet li ġabet abbundanza ta' pollution, cognitive pollution, li għadna ma solvejniex il-problema ta' the abundance of computation kif nużawm modijiet li huma really economically productive, mhux clickbait, spam, u noqogħdu nbijaw l-istess kmerijiet li xulxin. Issa, Bitcoin ġabet ukoll, I mean, the problem of abundance. Għaliex insejħilha problem of abundance? Għax din daħlet minn Neolitiku. Tant sirna successful at producing resources minn barra fejn hemm hyperinflation. Għax inti, forget it, there is no shortage of food or whatever. Human ingenuity kan, li aħna l-problema tagħna hija obeżità. Problem of abundance. Sakemm ma intom il-politikanti ma tirvinawx kollox bl-idejat ta' policies u ħmerijiet li tisimgħu l-ewwel. Imma abundance is toxic as well. Jiġifieri kif kienu jgħidu l-Griegi, il-via awrea, the golden way is moderation. Bitcoin is a system which can bring moderation, can give us the immense power of computation, li ma nistawx, we cannot overindulge because it becomes too expensive. So Bitcoin is the virtue, is the lifeboat. How it is going to play out, I don't know. This is the lifeboat. Issa biex nispiega l-affarijiet kollha, John. I mean, at this point, it's going to take another. Ma taqtalhom iż-żejża għal dan nies ilhom istja tliet sigħat jaqelaw il-problema fil-kaxxa ta' sidrhom.
Li nista' ngħid huwa li inti għandek sistema. Jekk hemm xaqta tama. Okay, hija. Tejolna ġeħiddu lura xi mur dar Okay, so Bitcoin hija sistema monetarja deċentralizzata. Jiġifieri m'għandha bżonn tgħaddi minn taħt idejn l-ebda intermediary central bank. Il-central bank ma jistax jikkontrolla, ma jistax jiprinti eżjed, ma jistax jiddevalwa, gvern ma jistax jwaqqafha. Jiġifieri din il-problema. Every time humanity has come up with something really, per eżempju, il-printing press. Kull printing press, il-printing press tant kienet teknoloġija subversiva, l-gvernijiet tal-miet ta' snin kienu jikkontrollaw bil-liċenzja. Easy. I mean, Bitcoin cannot be controlled. That is why it is going to cause a constitutional revolution from a centralized to a decentralized system. L-ewwel attribut li inti qed tagħti lill-Bitcoin li għandha l-Bitcoin li qed tgħid ħajjin biex b'xi mod din is-sitwazzjoni tiġi mitigata huwa l-fatt li l-gvern ma jistax jikkontrolla x'ma jistax jikkontrolla biex ma jistax jisekwestra? Ma jistax jisekwestra. Ma jistax jiddeċidi li ħajprintja aktar? Ma jistax jinflejtja, ma jistax jħakkja. Għalhekk inti l-gvernijiet jgħidu wers il-proof of work hija ħażina għall-ambjent għax proof of work means lanqas l-Istati Uniti ma tista' tikkrakja jew tikkorrompi jew tisraq il-Bitcoin. Proof of work x'għad jaf x'inhi? Le, I mean irrid nibda mill-bidu nispjega laying it out, I mean Ejja sejtu t-tinoj. Le, għax il-biċċa hija din, Bitcoin is extremely counterintuitive. Dik oħra waħda mill-problemi kbar ta' Bitcoin. Per eżempju, l-internet is not counterintuitive. L-internet x'inhu? It is a telephone network which computers can access. Bitcoin bidlet, daħlet affarijiet tant huma revoluzzjonali li kienu unthinkable. Number one, l-idea ta' digital finitude. Intom kollha tafu li what is digital can be copied infinitely. Għalhekk inti digital currencies l-oħra, including central bank digital currencies, huma tossiċi. Jekk li sibi toħroġ bid-digital currency tagħha tista' tipprintja kemm trid u tista' talaqlek kemm trid. Bitcoin cannot. 21 million for all time. Digital finitude. U għandek ukoll is-soluzzjoni to the problem of having secure communications in an unsecure environment. Irrid nispjegahom wieħed punt. Spiega, I mean, this is jiena nqabbilha ma l-istorja ta' Prometheus li sera in-nar mill-Allat u taħ il-bniedem. That is how big it is. But again, irrid nispjega it-teknoloġija kif taħdem u għaliex taħdem hekk u allura l-implikazzjoni li ħajkollha kostituzzjonalment, legalment, filosofikament, monetarjament u finanzjarment. I mean, it's a very big discussion. Jiġifieri dan kien biss il-premissa nistgħu nieqfu fis-sens. Din il-problema u tajtkom survey mill-bidu tal-istorja. Għaliex wasalna x'in il-problema kif bil-istrumenti u l-premissi li għandna ma sax insolvuha. Ngħidulkom li Bitcoin is the solution. Mela, bro, jekk ħanifqu ħajkun hawn qatt nies li ħajaqblu l-laptop u Okay, mela ħajtir Okay, mela għal dawk in-nies illi jridu jaqraw qabel ma jkun hemm follow-up, nissuġġerixxi il-ktieb ta' Thabbeb Maghna The Bitcoin Standard. Ma tkunx għalfejn tixtruh. Huwa available PDF b'xejn anka Thabbeb Maghna. Nis inkoraġġihom li jekk ma jistgħux jixtru l-ktieb tiegħu jisibu PDF copy. U jibdew jaqraw. Ma nistgħux nagħmlu. I mean, meta tgħid Bitcoin hawn nies li anke fuq 10 snin ma rnexxilhom jifhmu. Jiġifieri nibdew. Mela nagħmlu hekk, alright. Naħseb sidna għalkemm mod jużi il-kompromess. Kompromess huwa li aħna nsibu dal-PDF għax aħna pirati. Bitcoin Standard, Thabbeb Maghna. Nista' ngħidilkom għax Thabbeb I mean. U ħnitfgħuh fil-ħolqa ta' x'ismu tal-podcast. Idealment, I mean, link għal-ktieb, imma it is available u naf li Thabbeb Maghna jgħidilhom if you can't afford it, find a PDF copy. Mela, minħabba li jattual il-ħajja ħnitfgħu l-PDF.
Ma konċ namela Kiko, I mean, I would still respect his IP, alright. His IP and so on. So just... Mela, le, missa jismu għanna. Dejjem jistgħu morru jixtru mat l-aġenda u ħanitfgħu l-ħolqa fid-description. Le, ma jistawx, ma naħsibx mill-aġenda. I mean, imma jiena il-sajfdina mux. Nħajru l-aġenda, xed bro, asli ma tafx li jiena għanna għandi dubju. Pipistrel. Le, qed jinbiħa xi ċekjajna. Alright, ma jitfgħu l-ħolqa tal-aġenda. U tistaw tiffollow jew sajfdina mux fuq Twitter, għandu website and so on, għandu podcast. I would start from there. Issa, qabel ma nagħlqu però, aħna nasa din is-sezzjoni li aħna nsejħula. Yes, question and answer. Eżatt, proset. Il-patruni jistaqsu. Naddu issa għal patruni jistaqsu miġuba lilkom minn Derek Meets 9986-6425 jek tixtiequ li Derek iġġibilkom ix-xejja d-dar jekk ilkom segwaċi ta' dan il-podcast tafu li Derek ilu tina l-appoġġ sa mill-bidu net. Grazzi Derek. Naddu issa għal ewwel mistoqsija mingħand il-patruni li hija din. L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Chris Haber. Sewa, Chris jistaqsijek. Hemm ħafna websites li joffru interess għoli 12 jew 13 sa 13% fuq muniti stabbli, stablecoins. X'taħseb dwarhom? Tista' wkoll tirrakkomanda kif twettaq diligenza xierqa fuq dawn il-websites. Okay, so if it sounds too good to be true, it is too good to be true. Yeah, it might pay off for a few weeks or a few months, dejjem għandek riskju kbir. Kif qed ngħid jiena m'iniex interessat fl-ebda asset ieħor f'din il-sfera x'huma kollha derivative ta' din il-fiat system, allura u inti m'għandekx is-sigurtà li xi ħadd mhux jew ħajinflatja stable coins, jew inkella l-exchange ħatamel xi ħaġa inkella xi gvern ħajgħaddi liġi. So, fine, you might do very well for a few weeks and months, but be aware that you are in ongoing danger. So, be aware of it. Mela. I don't endorse it, definitely not. All right, u tajb ukoll naħseb namlu disclaimer fej jenat li speċta aħna mux għet najdu muru ixtri il-Bitcoin, speċta għet namlu l-analizi skont. Inti ma għandek bżon tixtri il-Bitcoin. If Bitcoin wins, it is going to change your life automatically because you're going to be paid in Bitcoin. Dana bħalma inti, jek inti għattex f'ambjent fej kullħat ikoll il-ħellu, ħat ispeċat ikoll il-ħellu. U ħat kassar ħajtek. Jekk inti għattex f'ambjent fejn healthy diet huwa normali, ħadd ispeċi tikol healthy diet and your health will be issa l-istess. So you don't need to buy Bitcoin. Tu għax tinkwieta, do I have to buy Bitcoin or not? On a Bitcoin standard, you are going to benefit anyway. So you just rasek. No, I mean, don't buy Bitcoin. Wait until it changes your life. Okay, Johan jistaqsi, kif jista' jkun il-gvern ma jillegalizzax il-Bitcoin? Can the government ban it? L-ewwel parti tal-mistoqsija. Ħanejdlek. Okay, mela, il-biċċa jaħtin. Sħana. Inti mhux biss tgħaddi l-liġi trid, irid jkollok il-mezz kif timplementat, tenforzja. Ban Bitcoin, laqqas iċ-Ċina, ma banjaw il-Bitcoin, laqqas l-Amerika ma ħekkjaw il-Bitcoin. I mean, no. Meta ċina banjaw il-Bitcoin, il-hash rate tal-Bitcoin waqat wara ftit qabżet fejn kienet iċ-Ċina. I mean, it just blinked and kept going. If China couldn't do it. I mean, issa l-Unjoni Ewropea ħatgħaddi li jiena konvint li l-Unjoni Ewropea ħatgħaddi liġi kontra il-Bitcoin on the basis of proof of work, environmentally unfriendly. We'll see who wins. Right. Mela, l-ura mistoqsijiet, Ian Galdies jistaqsi, taħseb li naraw banek lokali jagħmlu użu minn stablecoins, il-Federal Reserve Amerikana publikat studju dwar il-potenzjal u impatt pożittiv tagħhom. Dawn jinkludu bosta vantaġġi fost oħrajn bħal digital asset trading, peer-to-peer u cross-border payments. Mela, jekk peer-to-peer
decentralizzata, forget it. M'għandix dubju li ħanara bħas soltu x'ħajġri b'xi mod ieħor jippruvaw jadottaw teknoloġija imma kif jaqbillhom. So yes, we're going to see banks adopting it. Adopting stable coins is the wrong thing because it is stable coins fl-aħħar huma pegged to fiat. Fiat is the problem. They will do it. They will do everything to avoid Bitcoin. They will turn Bitcoin into a dirty word. I mean, imma jiġi żmien fejn jew jirrealizzaw li they are backing the wrong horse or it will all come crashing down. Right. Banaka, is it Banaka din joffru Bitcoin services, backing Bitcoin and so on. But that is a different question. We're not talking about stable coins. I mean, stable coins are still not safe. Għaliex they're pegged to fiat. I mean, if fiat is being inflated, well, your stable coins are being inflated. All stable coins are pegged to fiat? Mux hekk, għax l-idea li żomm il-parità. Okay. Ma nix euro stable coins għax EU politicians tantu ma ignoratic u tant mid-dera ma jifmu xejn barra l-interess tal-klikka li qed tissapporti hemm li għaddu il-leġiżlazzjoni nofshom reqdin u skont kif laqas irrid nimmaġina kif qed jgħadduhom. Imma US tippermetti stable coins u mid-dera l-Ingilterra tikkonsidra stable coins. Però qed tgħid li daw xorta marbutin mal-fiat. Mhux hekk. Jekk ovvjament il-Bitcoin mhix marbuta mal-fiat, x'qed hija l-valur? Min il-fatt li mela il-valur suġġettiv ovvjament, imma il-fatt li inti għandek xi ħaġa illi l-ebda awtorità ċentrali ma jista' jikkontrolla jew nkella jħoddlok fl-aħħar mill-aħħar, waħda mir-rivoluzzjonijiet kbar ta' Bitcoin hija absolute property. Sissa qatt ma kellna inti taf xejdu ma tistax tieħu ġidek il-qabar. You can take Bitcoin to the grave. U l-ebda gvern mu ħajħodilek, that isn't valuable. Ta' sekk il-gvern jista' jkontrollak u ħadd tisfen issa. You can take Bitcoin to the grave għax xekk il-gvern ma jkollux il-key tal-wallet tiegħek biex ma jistax jaċċedih. Ma jistax imur għand il-bank jgħidu smatihom li daw. That's it, exactly. Okay. Waħda mill-affarijiet li ħajkollha impatt kostituzzjonali u legali. And they will fight it with everything they have. Imma inti għandek big numbers. Jina għalhekk idaħquni dawn il-politikanti li għandna meta ngħid 2 to the power of 256. Jgħidu laqas jirrealizzaw l-iskala, but you think... What's that in relation to the power of... Okay, ħantik idea. How much bigger is 2 to the power of 256 and 2 to the power of 255? Fuck, bro, my mathematics sucks, but I'm gonna guess a fuckload. How much bigger is 2 to the power of 256 than 2 to the power of 255? Insane. Twice as large. Jekk inti forsi tista' tiggooglja 2 to the power of 256 u tara zeros, it is a number beyond the ability of human beings to reason. And if it's a problem, we'll fork to 2 to the power of 512. Break that. We can consume all the energy in the sun before you can count to that amount. That E is what? Like 75 zeros, baby, to your. All right, cool. Yeah, thanks. So good luck. Take my Bitcoin. Għalfej, ma fimx ma għalfej. That is the bit space. That is the address space of Bitcoin. That's the what? Address space of Bitcoin. Meaning? Ġifieri dak kemm hemm basically indirizzi private key li trid toqgħod iddur biex tipprova ssib and every private. Illa biex issib il-kartiera tiegħi. We're talking about I mean, forget it. All right, so bla dubju. I mean, you will burn up your entire energy supply tipprova ssib I don't know il-5,000 euros ta' Jon Mallia. I mean, absolute property. This is going to change things. Imma il-valur il-Bitcoin tiela il-fat li aħna l-koll nafdaw li l-Bitcoin hija moneta.
Le. Jew in-nies li jużawha No, well, yes. L-ewwel net il-Bitcoin kompletament trasparenti. Mill-ledger, jiġifieri inti tista' tara kull transaction going back to the original issuance number one. There is no, jiġifieri ma tistax tfotti. Jiġifieri m'hemmx mod kif inti tista' taħbi flus fuq il-ledger, completely transparent. Għalhekk għal dak li qed jisma' Bitcoin is so much more important anke mill-privacy coins. Għax il-privacy coins, Monero, dawk Zcash and so on, int qatt ma tista' tkun taf fil-verità l-integrità tagħhom, everything is hidden. You cannot trust them. Meta inti qed tuża xi ħaġa bħal Monero jew Zcash, int m'għandekx garanzija illi hemm it-tokens u hemm qed taħdem kif qed taħdem. Trasparenza ġifieri li tagħtiha wkoll il-valur. Inti għandek it-trasparenza tal-ledger, it-trasparenza tal-code. Yes, trasparenza tal-ledger, trasparenza tal-code. Il-code hija pubbliku, open source, jarawh miljuni, jiċċekkjawh miljuni, and so on. Le, mhux ħan nagħmel technical discussion il-lejla, għax ħan neħlu f'rabbit hole. U l-ammont ta' enerġija li kolkom. L-ammont ta' enerġija li ħajkolkom bżonn biex tibdew tifhmu mill-paper. Sa kif taħdem is-sistema, l-implementation and guys provide. Le, mhux għax provide. I mean, you will burn up. Valiant. This is years of study into it. James C. staqsa. Tista' twieġeb il-mistoqsija ta' Jon, le mhux hekk sa. James jistaqsa, kif taħseb li jistgħu jiġu kontrollati aħjar cryptocurrencies ġodda li jattraw l-nies bwediet qawwijin li finalment ma jwaslhom kienu jtelfu xeba flus li l-min ma jkunx edukat biżżejjed fuq kif jinvesti. Taħseb li r-risposta qiegħda fil-mistoqsija u n-nies għandhom ikunu edukati iżjed biex jevitaw telf ta' flus fi proġetti fażulli jew għandu jkun hemm controlling body ta' ċertu sens li jevalwa dawn il-proġetti u n-nies warahom qabel ma jħorġu fil-pubbliku. Mela, jien għamilt dan il-podcast kif ngħid il-problema hija centralization li n-nies li għandhom il-poter, central it is so corrupting. Controlling body is the problem. Issa education, jina għamilt 25 sena fl-edukazzjoni. Biex teduka n-nies. It is unthinkable. Unfortunately, rritnejt, n-nies jiridu jitalmu, jiridu jadottaw il-mentalità, jiena responsabli għal dak li nagħmel. Inti ma tistax inti issalla bid-dinja kollha l kulħadd tivvinta regolazzjoni u toħloq central authorities biex inti ma terfax responsabilità u l-konsekwenzi tal-kmerijiet li tagħmel. And il-prinċipju hekk, if it's too good to be true, it is too good to be true. Nerġa' niġi, there is no such thing as a free lunch in the universe. Il-prinċipju huma matter and energy, the three laws of thermodynamics and 21 million, which is, not by coincidence, the amount of Bitcoin that will ever be. Ma se tajli għal 21 million, xini di tatwet? Ma titfali għala. Ok, għalix inti meta kienet jagħmel il-kalkoli oriġinali, Nakamoto kienet jrid jagħmel deċiżjoni bejn il-memory space biex tissavja dak il-numru li rrid u educated guess fuq the minimum number of tokens li world economy kella bżonn. U ħareġ bin-numru ta' 21 million units of Bitcoin, which is subdivisible by 100 million units. But we know that is absolutely fine. That is finite. It is finite. We have never had anything finite before, let alone digital. Digital finitude is like having dry water or wet fire. It's unthinkable. Ġifieri biex tispjega dan kollu. Right, għall-episodju li jmiss. Għal-dak li tisimgħuh, I mean, by now they're probably. Mela, Robert Formosa naqbel miegħu li l-inflazzjoni hija problema serja ħafna għax tiġi sfruttata għal vantaġġ. Modern monetary theory is. Dejtin ċans ħanaqrax, rajta, ma telespettaturi kon se ngħid madonna. Tara kif jien ikkondizjonat. Mela, naqbel miegħu l-inflazzjoni hija problema serja ħafna għax tiġi sfruttata għal vantaġġ ta' ftit nies. F'dan l-aspett jaħseb li s-sistema tal-modern monetary jistgħu jiġu użati, sekonda waħda,
biex jopponu l-effett tal-inflazzjoni jew jagħmluha arbis. U tista' l-Ewropa tuża l-istess prinċipi tal-modern monetary kif tista' tuża l-US modern monetary ġini. Ok, mux ħan nidħol fiha, nerġa' nirrepeti dak li qed li għandu jkun immedjatament ovvju għal kull min għandu background bażiku fix-xjenza. There is no such thing as a free lunch. Matter and energy are finite. You cannot magic more matter and energy out of thin air. Products and services are matter and energy. Dik li għadha modern monetary theory, come on, inflation ad infinitum. Anyway, can you explain modern monetary theory? It is essentially free lunch, monetary, jiġifieri inflation ad infinitum, ma jispiċċaqat. Inkomplu nipprintjaw għax tant it-teknoloġija, s-soċjetà saret produttiva li nistgħu nibqgħu come on. Ħirek fimt li qed speċa dik l-logħba li nerġa' nirrepeti. Matter and energy number 1. The 3 laws of thermodynamics, 21 million. Those are not just the laws of physics, but the laws of economics. Right. Okay, so, Andrew Darmanini staqsi, does Bitcoin intrinsically have value? What if people decide it's not valuable, similar to what happened with the tulip mania in the Netherlands? Tulip mania lasted 3 months. Tulip mania lasted 3 months. Issa, our bubble, asset bubble of everything, stocks, real estate and so on, has lasted since 1971 with the support of printing. Bitcoin has lasted 12 years, going from nothing to whatever it is right now, simply because it is striking people as such a persuasive solution, as such a compelling argument. This is coming from the grassroots. I mean, it is mathematics and it's completely transparent. It doesn't have intrinsic value. Its fundamental value is this. Whoever holds Bitcoin is free from the decentralized system. Yes, they can still kill you. They can never take your Bitcoin. And that is a revolution. Sakemm ma ċċedix biex tortura tal-hom fakit hu. Ma jekk hemm biżejjed nies li jgħidulhom le, laqqas jistgħu jittorturaw u jitfgħu l-ħabs il kulħadd. I mean. Ipotezi naħseb tartus biex noqogħdu nipotizzaw dwarha. It will come to it. No, that's jovial. Carlos Meyer says, when you say that Bitcoin, I shouldn't scratch my stomach when I say things like this. Probably not. When you say that Bitcoin is a life raft, do you envision a global economy that solely utilizes it as its sole currency? If not, what role do you see Bitcoin having in an average Joe's life? No. It's either or. Bitcoin, we are either going to have hyper-Bitcoinization or it's going to die. Kunu ċerti ħafna fuq hekk. We are talking about a paradigm shift fuq l-istess livell ta' the wheel, fire, and writing. Nothing else. Either if it wins, it's going to win completely. If it doesn't, it's going to die. I mean, it will not coexist. Tista' serra ħrasek. All right. Satisfied, dissatisfied, fish satisfied? Okay. Mela, isma bro, jena ħana għawek. Biex ta' xorta da t-berren f'moħħi, biex ta' dil-equation ta' tipo kif jidħol fl-equation il-teknoloġija, stijax il-teknoloġija bħal ma nafu hija qed tikber esponenzjalment. U biex ta' naħseb li minħabba l-istampar tal-flus qed niġu inċentivati biex it-teknoloġija nużawha biex tipperpetwa aktar konsumerizmu. Like what's keeping us afloat is per eżempju, Kylie buying a €1,300 mobile for fuck all, spiex ta' or spiex ta' endless purchasing of useless products. Iva, imma, isma din, mela. Dina seħħti l-problem of abundance. U ħafna iżgħar perikoluża milli tissemmi.
with computation cycles so cheap, and for example, machine learning networks so easy to build, we're in real trouble. So what is the solution? To impose a cost on computation, which will slow computation down enough for us to deal with it. And we can do that on the layers of Bitcoin. Ftakru li as a digital network, we can transmit not just monetary information, but a lot of other information. Il-fatt li għandek a 10-minute cycle, that can stop a lot of processing. I mean, it can really add to cybersecurity, to add to the costs of processing people's. I mean, there's a lot going on. I mean, problem of abundance, thadditna, in food and in computation, surveillance, and so on. Bitcoin is one of those things which, since you cannot corrupt, since you cannot stop, since you have a 10-minute cycle, since everything you have to do on Bitcoin you have to pay, nies ma jistawx jipproċessaw at scale. So this is bringing, I mean, again, this is a really complex situation. It's a bit out of context to call, and I'm simplifying. But that's why I'm saying this is a paradigm shift on the scale of fire, the wheel, and writing, and why we need to go over it in detail, the technology and the rest of its implications. Mela, ħanifqu għallum. Żewġ messaġġi importanti tal-aħħar, min jixtieq ikun jaf aktar dwar il-Bitcoin, dwar il-Bitcoin, l-avvent tal-Bitcoin, mill-lat filosofiku, tekniku, eċetera, hemm dak il-ktieb li jiena nsejt ismu però qiegħed fil-ħola. Safdina Moose, the Bitcoin Standard. So, it-tieni ħaġa, jekk segwejtu dan il-podcast u tixtiequ li ikollna t-tieni parti fejn esploraw iktar l-utilità tal-Bitcoin. Il-teknoloġija ta' Bitcoin u kif taħdem u l-implikazzjonijiet tagħha. Eżatt, storiċi, filosofiċi, eċetera. Imma teknoloġija wkoll nispjega preċiżament kif taħdem. X'kienet it-tielet ħaġa, Kajli iqaf fuq il-flus fuq l-imbarazz għax qed taħxina kollha spjeċta. Dak kollox il-lejli tajjeb. Thank you very much. Mulej magħkom. U l-Bitcoin ukoll. Mela tlaqna.